Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa ya su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātu o tunu le taualunga o le ngā ruenga le nei vai aso. Usi mai alau whaafonga. O le wheawea ino vai la au o tui pui pui mai le no whanga au tua lo o teo maruai. I le no whanga o iei fuala au ma vai la au whaafoma i le mauta ngase mo to tua. E tau o tele le maru pui puia ma ia saunga le mu. A wae umi ai o le leia vai la au. O leo wa iei neise lori e whaapitoa lava le whai o le ngā ruenga. O le lau ina atua tui pui pui whale mai whai tu malo umai le tunu. O se whaai na whaatupe le malo Australia. Ma le whaalapu putonga o le UNICEF. Na whai roi min style so i fua malo lo ina le sauninga le tau awa ni ai le so swani. I le mata ngā ruenga. E tau o tere le whai o tui pui pui o whanau. Ma o wha maunga ua ia tau au ina. Wa ilo ai o lo maua lunga le numela o whanau o whai o lato tui pui pui. O le wha mai mi sela. Ua mori mawina e tusai ma wha maunga la tamai. Le alu i luma o tau ma whai ngā Samoa. E ala i le to tele o alo ma whanau. Ua whaatino o lato tui pui pui wha awau. I to tonu o le tolu tau sanga taluai, na whaamawina le lei o le whaatinoina o nisi o tui pui pui fau. Na whaa manuina ai lo tātou o tunu o. Mo le pui pui nga o alo ma whanau mai le tele o whama. O nei tui pui pui, e au fi ai tui e pui pui ai mai whaamai e pei o le manawata. O whaamai e au fi ai le pneumonia, po le pneumonia, o le whaamai o le typhoid, po le fever typhoid. Whapea ma tui pui pui mo alo ma whanau teine, e pui pui a mai nisi o kānesa o ta maitai. O le tausanga nei, e whaaloto te le ina lava le au aunanga, ona o le maoa o le tūlanga ua o iai le whaatinonga o tui pui pui o le misela. O le tui mua lava o le misela MR1 e iwa sultasi pasene le whaitau a whai o alo ma whanau e anga waa na whaia tui pui pui. A o le tui lona lua o le misela MR2 e ono sulfa pasene. O loo mawhanwhana lava le tautununga. O le whaauau, o le una ia pea le au whainga renga, ina ia au sia le iwa spulu le sarau%. O le tui pui pui le nei, o le misela, i nai masina, o te toe o le nei tausanga. O le o mai o nisi o tui pui pui fau, e whaapopo i tui pui pui whaauau a le whanau. E pui pui a mai whaamai e pei ona o ta ua. O tau mawhainga o le unai, o le whaia o tui ina ua maea le pipisi o le misela. Whapea ma le COVID sulu iwa. O ni matatia sili ia mo le polkalame o tui pui pui mo Samoa. Ua si tia fo ele tūlanga o le mata i tuina, o le malulu ma le vevela, tala whengai e teu maruai tui pui pui. Ai mai se le taimi e wheawe ai ai makiliva ai i tua i whale mai, ma no foanga o loo whaatino ai tuinga. Ha o le mea lofa o le atau au ina nei, e pei ona iai le taavale whaapitoa mo le kiliva ina o tui pui pui, o se foa i sili lea, ua whaau popo e una i ai au aunanga o tuinga. E le ngata ina ia mautinoa e vave ona taunuu, le tufaina ma le kilivaina o tui pui pui, mana o mia, mo whale mai uma. Le mistal so i fua maloloina le fionga valasi lua pito whanua to o ngambanga tā fito sele. I le tona iai o le songa fua na to e tupu ai le vesi inisi o whanau o kolisi o marua fau masangato Iosefo. E o mai i le aso lua ma le aso lulu o le vai aso nei, ua fi le mu, ua le to e vai ia vesi le taunanga.
O le stofi le vai aso nei lava na feiro i ei pūlenga o kolisi e lua, wha pēr whanau o ia kolisi mau o lunga, e wha tino se le lenga. Wa ave ei ma upu whau fautua ma upu tima i alo ma whanau o le tunu, o awa uina i nei kolisi, ina ia wha uma ma wha muta loa ia vevesi. Wa wha ato ese kolisi o malua fau, wha pēnā fo i kolisi o sangato Iosefo, ma ua teu ma fono masa e sao le upenga, ona o a mio nisi o whanau o tau leanga inai, le ingoa le lei o ia kolisi mau na lunga, a le kalesia katoliko i Samoa, whapea le kalesia whapuruputonga kelesiano Samoa. O ata video na pua ina e nisi mai lea le lenga, o lo mori mau ina ai saunuanga matulenga, o toe a uli ai ni futia o sola, ai fusi, feasongi, malulu lima whaia onga, ma whanau o ia kolisi e lua. Se furu tolu morianga o le whai ainga wha malosi, se furu morianga o le mata i whale ma le morianga e tasi, o le whatino se whainga ainga wha soritu la fono i lona hafa fine moni, na i ai se tama wa lima se furu tau sanga, lona matua, ma ua wha asala ina i nei le wha amsinonga maa walunga, i le se furu ono tau sanga i le whalipui. O ian wari o le tau sanga e lua o lua, na amatai na whaia e le ua wha asala ina ia soritu la fono, a o se furu lima tau sanga lo na hafa fine moni. Na wha awa upea o na tupu ia ngai o inga le tamaa ia Januari, ma o ki topo le tau sanga le te nei dua olu tolu. Ma o le no fuanga le wha tino ai ia ngai o inga sori tu la fono, o lo lato fale le teimi o tō whawhare to telo le ainga i le pō. Whalia leo ia lato wha maunga sa tu ina tu i wha amsinonga. O nisi o ngai o inga le tamaa na wa ai iei nisi o lana whanau e to lua, ma o se whaanoa noanga leo le wha amsinonga i lana wha ai unga, ona o a fianga o mawhau mu o le whanau o lo laiti. Na whaelo le tina le to lua leo no fusala i le wha amsinonga, o le tamaa le ainga o le lima tau matau lea i so se ati nae i le tau singa. E whape na fo is wha matalanga le tēnei titi na afia, sa tu ina atu le lipoti le ofisa wha nofo wawa ia. Whaali aia le tēnei titi e lofa tele lona tamaa, a wasa tau sia mai lava o ia a o i titi, pe ta i sa le aiso na mawhau, e tupu se ngai o inga o ni whainga mātanga alo na tamaa i a te ia. O le sifuru ono tau sanga ua tuli, e a veo se whaasalanga i le whalipuipui, o le au whainga leo tau sanga da tutoe mai tau sanga e lua sifuru lua, na amata ai le fua le whaamasinonga i se whaasalanga. E sifuru lua maasina na to esea, ono o le tūlanga i le a mio tau le lei o le tamaa, a o le tupu le sole tūla fono. Se furu valu isi maasina na to esea i le whaato esenga na whaia, ma le loto ua salamo moni o le ua no fusala, whaatasi ai ma se le lenga ua mai a whaatino malona ainga. E ono fo i isi maasina na to esea, ona o le tongi sala le nuu, ma le tolu tau sanga na ave esea, ina ua ioe le ua molia i moria nga umale o leo. O le aso na whaatu langa e vala wai mori mau, na sui ai le te i le ioe o le tamaa. O se arita le vau ruas futasi tau sanga na no fusala mua le to ese, ono sori tu la fono le umio la au mufala u whaasaina po na koti. O leo watoe maua e leo o ia umia fo ina koti o le aisa po le methamphetamine. E tu salo na mamafa ma le o tesi ma le o tasi ono kalama. Na vidia nisi o leo ina ua iai masalo salonga. O lo whatau watu e ngalu e whati a to ese. Ia fuala au whaasaina o tutu i lumo o le whare o loo tina i vainganga. O le whaamtalanga leo i le whaamsinonga. Na o atu iai malu le malo ma sa idi le tino le tau le lea. Ma maua ai le aisa ma se paipa e wha o ngai le pauta whaasaina. O le talavau o tau sanga o ngalu e wha. Wa ave iai ma le wha utuanga le whaamsinonga i a tuu nei le fia ina koti. A wai le to e fo i se le leilo no langa masona lumanai. Pe a whai waloto le to ia sori tu la fono. A o talavau le o langa. Sa te tau no wha o ngai se isi ngai o inga le leimolo na ainga. Ai mai se o sona lumanai manuia. E ono masina wa nofo salai lea tau lea i le whalipuipui. Ma ua whaatunu ina a mai a tulilo na whaasalanga. O na awai atu lea i se porkalame to e fuata ina ailo no o langa. Ina ia alo ese mai le tangofia o na koti. Wa tapena nei au alii ma au tai mai moto o polu masavai. E tausi ni o le tāmio sanga la kapiliki o le Islands of Origin, lea sa whaalawi loa le ministau ta longa i le fiafi o le stofi, i se sauninga sa whaia le mota Samoa, o le malai ta polo i tuana i mato.
O lea taʻamiusanga e whaangasolo I se la whai, ma o le company o le Pacific Easy Money Transfer, o se tasi leo lango malosi o le taʻamiusanga, o lātou whaamea alofa te tino I tupe se furu afe tā la, I le asosi la kapiliki, e veso soni ai le taʻamiusanga o le tausanga nei. O le tausanga lona lima nei, talu na whaatino le taʻamiusanga le pi tau o le mutai concept o le whaatino I Australia o le State of Origin. Ia, le alai amata e loans nā nei. Ia ona amatali lasto ona ita lo mo I malai sa vai ngata I vai. Ia ona fasolo le mo si vai aso I lua pe o le nganga na o le taun fai ai ia telini ava no mo alum fanau I nei sa mo. Ia mafaingo fie ona mawaini ava no mo le sila sanga I lungatu mo ia pe ona mau fo ile sa ona foi pole fonga le fionga ia tu ala mission company ia o le lango sua fai pe fa au ia e pe lava e o le aulea Puleono Blues ia o le naming right o Pacific East ia Puleono Blues ta ia o le si au le aua a Tuamua Maroons ia o le foi le company o lo naming right ai ia e pe o le series a to le tau sanga mo ni le wa ia foi naming right o le series ia alfa so ani lava pe on fa a ia yo ngai fatonu ma fionga mangele ma ia pe o tulanga na pe on tau failo tu sol saunanga le pelesteno le asosi le kapiliki le sunga ia fiu fa o le tane Bonifacio Vasa o le pula le Pacific Easy lo tatu mutino le fionga tuala mangele tui fa asesina Daniel Akau na saunua e mamori fa mrianga I au le atau sini o le taʻamiusanga o le nei tausanga e amanuia le fai unga le vai aso E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand au Australia, Amerika mai si antunu ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau e mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa mo nisi whaamtalanga vala umai le olu atasi o Valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e to ulu na itimu mai ono mamafa I se taimi o le nei aso ai o le alangi le leianga I atu le awa uli. Se ivanga na ai nai ao e ufiti le langi. E angi malia mai savili mai leitu matu I sisifo fa solo ina angi mai leitu sauti sisifo I se taimi o le nei aso. O le vevela fa mawina mo le so e se furu fitu tikeri ma le malulu e se fulu tikeri. O le angoto le la I le los fulua minute te ai leitu la e ono I le afia na nei. Mo le aso atai au e langi le leile tau, ma o le angi mai savili mai leitu saute o le atunu fa solo ina angi malie mai leitu sifo I le afiafi. Fevela fa mawina o le ai es fulu ono tikeri, ma o le malulu e se furtasi tikeri. E o soa ele la ile tai au atai au ile tasi le minute te ai leitu la e ono, ma o le angoto eifo ile luas futol minute te ai leitu la e ono I le afiafi. O la utala le nao le tau mo le soma le aso atai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va umai le se I e te ono manumalo ai I le 5 se launtala cash e whaiele I le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
o le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e mawhai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha mui. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Selu olona uluma filifili olona vonga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola loa male ipua laisa ai leito alona moa E mai salu salu luna loto ole Samoa e tautala Leitana saina la lele tabiana Selu olona uluma filifili olona vonga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola loa male ipua laisa leito alana moa E mai salu luna loto ole Samoa e tautala E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E mama E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu fai le mu eleva velo na fai na aina una yule mu tene lunga malalo fa paleni ma oi pau sigo male ma fa lai fa tali mai si a wai tu ele una se ta si a wai tu ai oi le pu viva mai le si vale fai le mu eleva velo na fai na aina una yule mu tene lunga malalo fa paleni ma oi pau Tell him how you see how I do. Ele una se ta si a wai tu ai oi le pu. E manu puka lua, e lua puka le manu. E manu puka lua, e lua puka le manu. E manu puka lua, e mama, e lua puka le manu. E manu puka lua, e lua puka le manu. E manu puka lua, e lua puka le manu. Whangamalia nao le whionga ia turai mati a junior vai lua le rivai ngolea woli o lea so wharaile
o le aso lua se fulu ma le fitu le nei o le masino se tema lua fe lua fa e te tala tuai le tātou mafutanga vi ia le alofo le tua o te mai lau tau soifua e ma so nei o la fa tau va tātou te toi mafuta i foi i lunga o pe au mangalu o le ea e ui ina iai ia na iuanga o savili ma le sau o le malulu pe o le utu e amanta le tau malulu pitai e a whailala o na e mawhaiona e tūla i le nei aso mawhaiona e mingoi mawhaiona e apahantu le remote e mawhaiona e ote le nei aso vi ia le alofa o le tua wa tātou fisi le whai e lona lofa malona anga le lei Whamalo atu le talanga ia te tia mo le tau mawhtanga mai le tau na leila. Se iau li me fo i steam le mau atu le wata tau mawhtai le tau au na o whangamua polo kalame o le awa uli ma whangamua se iau li le July 4 i le fia na nei. I le mai tau atu i whafo le tātou ofisa o matua i wha amanu manu mai lava winga o le tau. Ia o le whaina wa ia le tau ma ulu le so o na ma ulu telefo. E angi fo i le ma lu ale savi. Ia o matua sa wa ia tua male malulu e talo sia o le dai te maua le mawhanawhana ia maua foi oe ia le malosi ia fefo tau le mawhaina e tula i le nei aso whareile o le vsili o le alau me tau sa milena tau mawhai le poan po ma le via nafi i ua inua o fuala mo e ustai e le mele wha mai e le fua mai o le tele o nisi o tātou e whtangofia tātou ma wha au o tātou tofi fua mai e toi fa o toi mo tanto tofi tausi mai e a kam kere io ai sia onga me o le tu ala no al porkala me la o le mo fonga mua ia tau tu na ma tanto io i fai ma si le toi ina ma le ro matua po ha mai la ua ai me se lava le no foto tasi ia o nisi o te mama tu da fo io le tu fa te lo fa io na pa ia le tua o lo fa fa le malu i so se fanta fa te la lava i tonu ni sila ma tu no e ma lo so i fu maruia ia ma le langi e mama o mai o to le ni va ngo le so talo si o lo so longa le ia fu fuanga fo e pe o le fianga ia o le taimi o vai ainga ia ma le ma fanga ma no longa mai fo i ngā ruenga sa la usu i eile pa ia ma le malo le tātou o taro ia tālo si o le raua maua ia sina taumawhtanga ia sina shout fo ia le sivahenga ia po oe fo i nei te tinga ina ia awa se whaasili ngā malo si e whai ua ia tātou ngā ruenga i le nei fo i viaso mole muli o le masina o se tema se taimi o na tātou wanga iantu lea i se tasi fo tautua ia o lo au mai tātou o loa mai sa mo ma tau mafa a wala wale longa puia li i o lo o tau pa ia ma lo o tau mamanu le malo si o le nuu e wa e sa uni mo le tuku wanga wa o ngā le whanau ia le ngā kongua e kusa umaka ko o le makua a wha a ku mor ka poki le me ka o le saimingi ka ilua som wha a kau mingi au whalawa ngai ia ka la pe lua ka la mon kupu le slice bread ia umar kis le isi si kar ngā mea Milea i masalo salonga e mapo upu aele ai se fa atinonga o mea e nunungi e u ina ma fola Fai
So for mali o le puniala va ai le vainga le woli ma le pese wa fainga ina havi o ke riso ina wa tasi le medu tele mo te ai le afol se folo malelua o le timide ia sa de banyo le la tanto was jan to se tasi fo o nanga ma tua wa ia le fonga to ma fo le tanto to to ma fa mai lo tanto to Samoa Radio Samoa. Taslima Amo. If you feel nga i le fo i vaing o le woli o le wa fa tasi mai le ftelinga fo ia titia ya ma le fionga ya le unwa i le i Aisha i dai le totua ya ma le undanga fo i nisi o tamali i o le tatu tro u fa talvantu le ftelinga titia ma lo sopo ya ma lo vo i le nga lu le vaing o le woli ai ma talvantu le topa ko pa lo sipo ko le tempo le uli ya pa to e pa tinga pa talvantu ta ko nga ba mo ta pa tu pa ta pa pia lo la and this is not what we need Gary we are going to lo wa tama tu le wa le fiaso and o wa da lo ko na le tu a tu sa wa ta pasal lo de ta ma ke sa mo we do ya lo tele mo te to ta se mo ma lo se mo ri ma lole o le sai ma lole fa ma losi o le te va i tu fo le le e peglo vo se supermarket ki le menga ke lo ye ya le fo e mai tawina ya na fo e fo lo ana i lo ana i na ile o nanga fo le le market sa mo a wale funga tong ma fo le tu i tong ma fa mai sa mo e o valor vai ma mo bua ke o mai to le wala na se do ai mo ya le pa na wa le ka po le ha e ku ka ke ni e ro bo ya le ala pa ke ba ke ya le ala mo ta ni pu le ma lo ta tu no ya ga tu o to pa ma ya ta ta ko to pa ta bi o ai do le so ya pa pa ta ta ni ma ani le la ko ya de web a riso ba ai na da ko te ku ta ka se ma so ba ya tu sa wa ta ni ma ke ti sa mo ma tu ta to ma ke ti sa mo a fa tu ai ya de ro ta ku lo sa mo mo ta mo uru wa ka ko isi no sa mo wa ka ko ko sa mo a o lo ta ta ni na ta ko te na ko se no le mo ya so o le tau mai o tatu kontinga le ame kote o tatu uloa ia au le sakapai. A o le lesi pai mata, o se manu de wako mata kote. Kua wapai o na seina, kua lea kutu kai pati na ino tele o tatu tau matai nei, me ina o tatu oesi, o ima tatu ki te saima. A o nisi o tatu uloa leo kai o na maa mai tatu watu di mai maroni, i o na maa tatu o na maa tatu kipau o te mile se manu. Ole, kama lea. E wa bai mo fa ne ngo ba ai se ko tale pa na yo le ma tu ta tu ta silia a ta tanga ta ba pa le lo na mo te ta tu ta ba tu ai pa ta yo le mo le ba no fa yo na mai tu ta ma te sa mo pe o na yai na na mo ta tu a ko si ba tu na pe o na yai ko mo ta tu ta o si sina ba to ta tu e ba pa ta o ta tu e mo le fa na fa tai ma le ana pa malo tatu watu ona ole pata waino tatu na tatu market samo mantua ora se le di le vai pata wai tatu o lo mesamo ya to foi la ia le social la tina ina o le telo o atina e fatu anga tolo tatu watu pe ona ilo foi fatu anga ro mau tatu talo pai mo ma come fa calo le mau e mo ma tu talo ia ole ma nei ala ole o na mo tu tatu market samo tatu o lo yo le lo tu mai tu tatu tu e ngata mo tele sala fai ia ai fa pe po tatu mo tu ponu le lo tu mai le tele tatu o lo nei ole o ma tu pepe o le fa le po unu mo ai mo le ia o ai le pepe mo siamu vai siamu lea mo ka ko siamu ia mo ka ko siamu tabala ia le ku ka fa ia tatou e le alo pa yo fa tine to le tatou market Samoa pe ona yai mo ma ko pepe o le fa limpu seki ia tatou fa so koyo e ba le ala wa se sura mai le ala wa ve bella ma ia la kamaria mai vai e hangi la le wa wa ai le ma lu tu ia se mangu o le ma moe o le pipi o le moa, o le ulu, o le whakeka, o le umala, sole, wakoa ma ai mai. Pai mai ngai po ile nei doa no mo, ngari fai se umwa le ma ai le so. Pakao kia. Ya, wakau se sila ma tela la tu le wa ngai mai e tali tali tatu sama tanga le so. Pe ona mai mo mai ai.
ia e mai sel fatauina o tatu o loa tatu maketi. E mo ina tala li te tia o leu mo nga nga foi ele hang. Se bangu o tele ai le nga usu mai kai au ngai. O leu mulo nga lua lea. Leu mulo nga lua lea. Lesa nga seina le mo nga bali la tu vai. A wale fonga tau mafalta tu watru. Le ala auto tira sila va iai. Ya, le ala kumu la le wa ngai balta tu watru tali le tau tanga tali nga so le nei. Le ala auto tele ila tu. Mau marke ke sainga. I buki o kai au. Ke sainga kama yo. Le ma fai lava na nga seina ya tatu nei. Pe ona iai. Ia la una ma tu tatu market Samoa. Pe lava na te ba futo ba iai. Tasi ya vai ngolo fai fatu nei ya tatu nei. Ya. Lo mo, wa ko vai basi ku pela ya lo wa alu la ko fa fu. Ya, asal bai di sini ya ba tu danga, fa fa bai si sila tatu wa tu. Lo mau tatu fa ausi, le tatu kokoesi. Kokoesi benela. Mau tatu kokoesi. Wal malu tayao. Ya, mo na tabama le china matua mo fa tatu supoesi. Ya. Lo ya tatu supoesi. Todo e bella maia. Mau al suo pai. Mau al suo pai. Ya. Oman, olisina o loma una na pia tina tu pa komata tu watru. Elo ye sama tu u bella ta nei, o lo faisi. Mau pa muy pa. Mau pa. Ya. Pai loa tu disi da undangan tatu maketi Samoa o ngali atu oe o masina fo la tau no mai ai le si tatu container a wal fonga tau makol tatu watru o la undangan tatu maketi Samoa o never tatu ina e ale la una mai do tatu o lo me Samoa pe na ye tatu wa talo ulu pai e o tatu wesi o tatu new a wale mai salos ya per telo tatu tomo tanga leo la ngai mai a le si mai ngataua o lo mafaio na la tunga sina la vitulu o kila nei. Pero na ita que senga bertatu mas pero tu inatu de sila vai mobile tatu wa tu wa suman malo fa taima no funga tu le riva ngola woli nga fe to nu la vala o papa to ile tanto o danga fa mulmul ole skudulua no skudulua puilui ine papa to lo ile ona to tua pasi do le apo pasi do ai le fe fakile ba senga ngola cita ya saudo la cita la ile o lo le lubel sumo le lua e o inalo yeli ma to tuo ma to nanga man tuo ma to uta tale le palu tayo e ta poni le lua i do uli o ila vale so ku si e pa ia la stona le lingman o va tanya tia ia alo tele antu ia le unwenga fa tanya tu ia mole la fo o mole ya fo mole tanto to ina ile o nanga le maketi Samoa tanto filo stimula to mai. Alo fatai ia mabia foi atito bangaluanga mabia foi fa konfonga tatu atu so i foi maria le vertellinga ja te tiemele jonge ja le lua ile I Aisha hu te o fa fonga ile tatu atu ele to tomala danga da ale maketi Samoa ile se fululua G Puhi Nui Road I Papa Toi and want to mai nei le maleva lele pasile sofitu ia ole tuale da ia ole da ia ile la to nanga ia nga I mai o I lunga le Great South Road ia pe nga I mai fo inai fo ile awala Reagan Road ia ona e tau mai le Burger King le tu tamata ia lo tu tawanga vale na ia fu o Samoa na ia luma ia wala vale sila fielo tanto to lose for me rute o de tale o tasi tala I vai fanua e pe on te per mai ele sunga ia se uli o mana uleifi wa ule neo gas fialo when I'm not having my 2-minute noodles I'm listening into Francis on Radio Samoa manga yellow kipi CD
vianga mai DJ Dave ma to whanga meke le ni vaenga le awau li bala pese. Ya ole saka. Ya whila o ngai whisau saka kano ngi vaenga le awu. Awe te pole ta antia tu anga isa oi o ya le moenga male maketi Samoa la wa ya. Ya le tanto umule na wa vela ni yawo. Ya tonu tonu lava mole. Mamalo le tonu le sa fi ngai fo mangalo wenga mafa mai le down na lila. Ya if you feel nga ole muta to feel i lu mo nu ele to no mo le fionga le no li pole o le to mo le danga le jimara wholesale autos le lus full of value Atkinson Avenue o Tahuhu fa talvan to le fionga le no li ma lo fo il favor ma lo le ono sa ya ma lo fo le tawa tai le ya so velari talainga te manu ka ke fia pese renga uma ka ke musu ni ki wo ka pala vani ma lo le so ko manu ya como do dia mal langi vai la talainga ile nei foi tu la le aso moni lava fo yo master foi da vai tu fa uli mai ati munga sa vidi mai foi ma lulu mai ia ai ma fana lava lo si fonga ia ai me te foi la tau tu ile nei foi tu la le aso ile pa ia ma lo sa molo tu no pele papelo ia tuai lao mamautai i au sina la tunu ia le ngata ilea ia so se fata pai taulanga lava so stovile ata lo fatu le tato nanga fata ba chi mana male nanga fa lalo ma lo le soi pomanuia ma lo fo lau pa fai tele fo ile tapoinga so fa ata lo fatu le talenga e manu ma lo na luis ole tanto fai fa ma lo lo vale tasi ma lo le on sai e ma lo fo le fa ma lo si ia le lo fo le tua wa tanto wa ni alfa ngole ni fe yeso le to mo se aso for radio se tema lua fe lua fa yo a maua o lo no winga mo suile foi no mera le o le lua fe lua fa nga le lua fe lua ni malo fionga le lo che tatalo na mo o ma ya ta u die lua fe lua ni ma to nu la veo atu e sa le wo chia o lo so fo mo ya ya hey ia e fa pe na la vole nei o langa ia fa fo ia wale se tupe ia o ke le lo ia o ka fa no longo kwa ile si va nga fa so le ia o mo fa ma wa me nga o ngo makai o fa ku pero vai ke mi salo foi mai tai de o tai ja e ma lo le sa i ma lo le tawanta si ale se lunch tamu fo yesu e se be mo wai se anta wale se tupe e o le fo na o le ata si le ata nei lo fa o ma o so i lunga malo fifa malo ko ma walu tu la tonu la vale na si dia tu lo nga i se no fuanga e te va ia le lau matapia fio tangata pe va ia oi i lo le anga ile no fuanga fo ile te va ia tu pe se fongo te talo me lai fai mai o le ti te mai te oi omi maria ia le o la to lo to vanga pa pena a le anga ia tato mo fia ata ile aso le me tau le ngalo lava ia la talainga ma ile po ia so le aso e moni le lei o le vai fo lava o le umio soifua ia o le fia ata ailen fai pot ata mai lista ata pe ai le ata tu wala to mai vai re pe fa mai le ai o foi na te fa ata tu ata mai ya ata mai foi ya ata foi ai o le pe o le tasile na vai fo ali le lava io e wa fo le mete foi na tu foi na mai o le sa o le pe o le lua e furia tu e furia e malama le ia le sunga ya Rosie le famtalanga le ia wa o le tangata ia ele famantua tangata wa le fa yo na ola ia le yo lang e tasile na o te mali o le tunu ai fa tali fo ya ma ai o le telefo yo an faltuanga ma na ia fo ie i le unga le tato ia mal bai na foi le fa la i mai i atu telefoni ia o Rose awa alu nei la Rose ele si to foi na venga Rose pa malo to ile tonga wan tie nei foi tu la so ma ngal ben fai dungo tato loli ia mantua mai le ofisa o se manu mal ofisa pa mai ni si va en na te lo avelo fat e na pawale na o Rosie e fai ele tala foi le fai a Mikaele pesa mino tu nei ni sil vai e tui tai au ale Australia wa sia si sa mo si va ngala yo oi na Rose foi e fai ele tala tia e kumu ko i me ngoi langa lo
lo rose ona sai ya ma lo voi le fa ma lo si twen ha fi a o li fa tim va pene fa te pa o lo li ke fo o viviliangi ya ele se vivili pa u lungo se o la kanga o lunga mo kia me ma pala ali nga le ngai lo le hanga le veloti anga le na veloti le o fo lungo kia ai ma lo fo ya tato uso aveloli na tu ave taxis, na tu ave passi, pa anga masani lava foi pena o mai ala tu fa maloma, pa tai pa talo fa tai foi tato onanga ia male sunga foi por talaina ia te manu nei tu la aso ia mahalo lava foi tawa tai ia wo for the Australia tai a foi la kapisa man ia sa ole le lava ia tato tala no lo fo ila ia le ko a papa ile di mole si le ia ai le yo o al kulanga fo ile le international e polea e Paul Mela International, lang fit international lang fit. Sai o ngai ke mina la pa pui pa lang ina I ko Papua al kalango la kapipe al kama vo de ta oplex. Ia so ia o le mea ka ko ke kua ia pe a fai uma mo mia la vale so soni ia pe fo le anga ia to le to ia le mai tawina ile ni vai ngole o di so le o le mto a pisi la vo la o lo office ia ma le tanto nanga fo I fa pito e pe ona fanga solo ile ni ma sino se te mole a Kai ia pe lava foi le nai maua mai, te foi sa fa pelo ia tu la pionga ia le tupunga, ia le tamaita ia pilua I la utalainga. O ia le nao le autostusia tato maftanga ale masli no linsia. Pontanga lava wa foi tapena ina wa lata foi taimi o fainga me alofa mo alo mafa na wa le tato maftanga ale masli no linsia pin fa fonga ia le tele o nisi vai tau o saidinga se leni ale tato maftanga ia o vaanga la ia o le tulang atalata na tuua onga ia na ave foi la ia le ala mafana o maftanga ia fa ta fau I vaina pe ona ia ia as Katie's vaina fa pena o le represents o vaina na lo ta pena nga ia mo termine ia pela fontanga le na ia lo fa pelo I foi ma lo fa nga o le fionga ia de tupunga pilua Casiano pena se le fia po I loftainga ia le foi na bonimon mi fa nga mo ia pe o tulanga na lena pisi nei lava tato fontanga le fa teat ai tulanga penele tato tautua taimi nei o lo faktena fatu ni tato ofisa lo tofu malava le tato o final venga malatu customers lo serve le taimi nei awani ngalo ia tio eta ola stona ita tala tato ofisa maile tu lai apo le balu se pa ia le tu lai dima ile afiafi alvenga masani lava a fai lava ile I o le taimi o lo pisi lava o boate al taima lava e masani lava ndopo au fai alvenga tulanga I tatu tradings o na fu fa fonga to tele fa tawani tavale tuai ai o te taliaina lau tavale tuai e trade in mai tonu fa tawai lau tavale fo o le tupe o te o fainatu pe lima se lau anga le todos full mo tupu afe o faina abatu le tino tupe le lo au ai o ingam tutunga o sainia lau tausanga paenga lo na lua fatasinga ai talafu te tong fa uma lau tavale lea le ngata fo ilea ia o le al condition o le tavale fa le tonu pepa uma ia la vele tavale ia pe tula fo uma ia le stala tavale tele na una infale tonu lo iai e talia lava lo sa fua fo le value e tu ina tia oi tatu tavale fo tele tatu brand new cars al hidra pe ona ye fo tatu tavale kiliva fo nei va yaso ia tatu fa tau tavale fo ia pe so tatu pick up ale mahindra le fa pe tala lo faina la si ai ngatonga ai mai se foi ia tatu tavale use cars pe ona masani ai ia lo fa pena foi ona ta pena nisio tavale o sign absolutely nei va yaso vala au mai le tatu ofisa I le lua fitu o fa o lua fitu o le lua fitu po le oval se lau chi mana numero tasi oval se lau fa ono lua tasi le tatu telefoni vala au pua tusi lua balu Atkinson Avenue in Edgewood Manu Princess Street Atkinson Avenue lo iai le tatu o nganga fatau pa ale chi mana te sumu maliu mai ai tatu tatanoa la vai lau ngana masa ili po le ase mo e finangalo ai awani ngalo ia te oile so soantele lava I tūlanga tau se leni o whanga whale hainga I Samoa po New Zealand nei pe a whātau wina so sa longo mai pe a whapeo e whātino ina mai se tasi a wale tato referral e awhi tala
ia mai se lava le tele o nisi vaenga o lo mawhai na mo wai te soani I vaenga o lo tau tuaila un company po la waunanga ua loa mwha le vaina o tau tua mo oe. A tai au, ia, mori ato lo whaanga le tatu unanga whapena po le tatu Marceline Orleans, I le sunga ia Wallace, ia pe lava le silapia, ia o le alo po ilea o le fionga le Prestene, le Malisi, I nei o Kilani, o New Zealand, le fionga ia le Malu, se mo Sititi, ia o le tatu Prestene na, ia tele lau whaanga tama tai au whapena po ialum whanau o lo tono tatu Plex, mai se pui au lo whapenanta po aila tunu a wale alo whaiva tai au. Mani me whai lau ta alonga tai au lau laptalaina teo mai. Ma lo va tai tātou whila I le mele whai le tana whoilen. Ia o mātou ia na tā alo le tau sanga lea ma le kausang. Ta alo tau sanga upal tala no. Ai maru e tele ia la singa toyo le ia so ia mi se foi langa tu le fai ngol ia so filo il vai so so le no fo le tu alo fat o fat pa se le so fo so I fo mai maru le singa le lo ia ngal malmana tangal malmana o le tu le nanga le jimra ho se oros e te maua ina I le Louisville Valu Atkinson Avenue I o te huhu te milango le wan tu le wo lima mala fa minuto ntale o le tasi tala I vai fanua il ngansa moe pe on saudi be ia le sunga ia se Juli o malau le a fe wa malo te milanch na e fio tu il to ofisa pol to company pol to ala fe me malia ia ma fe va ia inga fa be vola kamar supervisor io e va be vola anti il supervisor ia lady supervisor na lo va Samoa wa ule ne yo kas futialu a wa suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Masala ua eva ai I fale fo mai po o ta vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whavalu. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o. Tolu I valua o wha o mo le R-Dash Travel. O le AK Auto Repairs I le ono se fulu ma le valu Taro Road Mangele, lato te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabile transmission service alo tamale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs I le ono se fulu ma le valu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Noivo tu, amo. Sofa manvalo Yesu le Nasareta o ia lava o le ali o le ola. Ia whapena whunita o wholofong whatalo whatuai. Ili whapoponga o tātou polkalame o le lutau mo oe. Fia whaitau ina ia te oe le tusi ala apostolo o Paulo. Le ka le si e Roma. Ronum tā upos furu. Ar whai upos furu mat fitu. Whapea le tāla le apostolo. O le nei e tupu le whatu o tua le tau longolongo atu. O le tau longolongo atu foi. O i lea fionga le atua lea. O le nei, e tupu le whātua tua le tau longolongo atu. O le tau longolongo atu foi, o i lea fionga le atua lea.
o le lutau mo tātou. Ia e tau tala i le ola, i o lātou anganga. Speak life to their spirits. Speak positive. Tau tala malosi, tau tala i le upo le ola, i anganga o tangata, o lo fia mga o mia le ola. O le kala lea la paskorongo fai le kale si e loma. E tupu le fatu o tua i lea, i le kaulongolongo wako. E mga o mia e kangaka ia e i o au kafa. Makaka ia ko ke whainga lunga wakas. Se upu e ola i o latu wanganga, wa o iska ngaka. E le fia e whai kau kuspaia. E le fia re kakalo. E le fia e alu i ngiloku. E le fia e alu i mafukanga. Au siava ngoa la lea lua ke whainga luanga whakasi ai. Malua miri kingo whakasi a leo le ngā luenga. Po kongo le malaika alo. I se au laka pi po se au vuri. Lea ngoa la le ngā e whaunga inga. E ke kaukala i le upo le ola. Rau whema Yesu. Wa uni o le ala upu moni ma le ola. Kaukala la iai i le upu a ke riso. Ina ia mawhai o na ola le anganga. A wai ke leiloa o lo makua mawhakia longa loko. Ai a velo whasoa iai i le upu a Yesu. E mawhai ai o na matala ese no tanga o lo sai kia i longa ola. Ia nga ke ia le wai vai aku le siaso. Dori whawhikai. Ka o whiskarans. O le anu mokupu. Mai sa ko le lau whaasoa wanga me kia wangafi. Ma kua kau ngā. Anga wa levang o mga o le mere sui. Ya wa walolo foi aua ke eu ma mai lo upu. Ya le se mea ma. Le o le kaimia le e whanga inga i kako. E mo mori e le upu ngak. Al melanga me. A wal fie fai kalamari e. Ai le mo se ola. Nga me valea. Ai fie tau tala i le upu le ola. Ea. A vea malu i tau ia te o le ni aso. Whaongalo, whonga, whaonga upu, e momori e le upu le ola. Wai whai mai e tupu le whatu o tua i le taulongolongo atu. O i le awhio ngā le atua fo i lea. Ea, the Lord bless your hearts. Talo fa Samoa. Wa le nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Talofa fono mo e fa talofa fo i tapo ngale tino fa fo mo yo talo ni oli tala tumua. Popole le minsta vai fa fo le loketi fa tun tono saina za fa mai vas pasifika. Ta pani sila au tilo ane mo ni fa inga Indonesia fa ina o man fa sa lot of merchants on sila. Talo nga tasi se me ole am tua i sia swali pe ali liu le ka piole wo ma fana ma tupo. Fa fo mai e fa la tlino nei tawa. Ora fa unga malo se ne fana mai lana lo keti fa tun anu mama te o vei pomo nga mai le vas pasifika. O se popolenga pe ona fa ali le minister vai fa fonu sila mustanga ta fa pitoa ia inga fa tino fa va malo. Ora te mo more o fa pa e saina sana lo keti fa tun anu mama nga mai le vas pasifika. I le tono fa su fa tu sanga. Ta fana saina le lo keti fa tun te o vei se ulo se pomo fa folinga pole dami warhead. I le ulo le solulo le vaso nei, taimia ni sila, ai le fasu fa minute te ai le valu le tai au taimia saina. Es fam talati si al matanga luenga le pui nga saina. Ta uai, o le alo keti fa tontono se vaenga o feu ia inga faso solo. I fuafuanga wana fati te inga fali tu sanga. A ele o tu sao i se tunu ai po se no fuanga e taula ia i se o sofa inga. O le alo keti sa palasi se o ngā sami sa fuafuina pe ona ta uai. Ai o faariere minister vai fa foni sila va vasta mane with Peters. O le fanaina o le keti ma palasiere vasta pasifika sauti. E leo se mea italiana. Ma se mea o fa popole nai. Ma ia ta wai o menino le fa no ngo ta o le pasifika. O le iai le o le tulangi le pasifika sauti. I se tulanga file mu. La wala. Ma le maru puia. Ma o ni sila se vai ngo le tulangi. Wa lango inai malosi le fa no ngo ta o le pasifika. Faria Peters. Ta tana no mai si paanga de pasifika tu sa mare lo keti fanano mamao. Mai ora fa wa ini asolo o manai mai. O le professor ngo lango fainga fa por kiki le University o Otago in Silenei. Nicholas Koo wo ia falia. O fa paina o le lo keti o se fa ta wale ya ni sila. Malama ti aisa no novo file mo le tulangi
ala Asia Pacific. Ai sa longa le presidente ofiti le tau awhianga malo o whatasi New York o lo whasolo ne whape. O le whato aina o le file mua se me o mo mia ba me tele o na tau sia na i le mesa i mo mua. I lana wholesanga le tau awhianga sa whaali ai ratu Williame Katoni Vere. O le continental anu moana po le Pacifica po le Blue Pacific. O i loa le tau o le file mu. E peo na awhia ina matau tio tau o na lua le lolangi. E ulava ele i awai. Sa fasino ele lima Katoni Vere i le lo keki fana fatonu anu mamao e tau ave ai po mo saina le sa fana ina nga mai le Pacifica i le lulu. Ma tapai e ta fia. Mai e tapai nai se whaaloalo le tatu i tulangi. Tapai na e tau fia se tu ai ngo whainga i lalo ma tau whaavai au tu e wha o le vaso le file mu po le Ocean of Peace. E pona i o ina i te iulo le Pacifica i tonga i le masino vai. O le vaso nei sa am teiste ua i tu stingo ai e inga whaava malo o fiti. O ilo ai o le Foreign Policy White Paper. Le o ta uai o fuafuanga o whatau tawanga i le vao Amerika masaina. O se lui tau pito tele atu le nei. O whea ngai mali tulangi le Indo-Pacific. O se alisa mawhatia le loto ta tau pilpi au tafo se pasi au anu ese. A o tau mawhai e tau fila de pasi tū ma au ngani ai e wala au leo leo no ni iso le pasese sa e tua ia i le ngau i o lan telefoni. O le ave pasi a fereti fui maono sa whaalu i le atu olo na pasi, mai le whale whaatali pasi ma toso atu ai malea tama. Ai le mamunu lima palasi ai lalo, mai ua ne ai tatia i lalo le pasi. O le unga le nao le ilonga le pulengo so tanga o ngā luenga le Employment Relations Authority, ta wha amatuina talui nei e winga i le whale lave. Ta uai sa whaatu e fui maono na pasi le taimi, ma se tasio le pasi se sao so i whafo ma toso ese le atama malalo le pasi. E rusa mare whai unga, sa ta tala e fui maono le whai to le pasi, tiro i le atama e fōninga mai a matapongia, o na toi te puri le whai to maru ese. E na tele ili potia le whale lave le official company pasi, pesa ilia se fisosoania leo. Ai pe alu ilalo mare pasi si aki le tama, ai pe vala uina fo ili tava le whale mai. Ile tei muri ane ile afiafi o le lavaso, sa fisota ia ilo fui monom fatal tano ai leo. O le pano lave sali mai, i se whale fatal i pasi tikanini au kilani sauke, e pe ona poe uma inai, i ai tu ese o le whale lave masini poe ata o CCTV. I le mai ai o le suas enga pulenga o le pasi ale Richie's Murray Transport Solutions, ma whaate ai loia fui mono malana ngā wenga. I le ilonga ilo ilonga le pulenga o sotanga o ngā wenga sa whaamauni ai, le whitau i o le whaatea o fui mono. Ko tō tele atanga ta kiwi e ta ilua ngā wenga e whai ngā wenga, ai tolu ai li taunga tā tele o le soi wanga. I fwoi numera le mata ngā wenga o fwoi numera wha momo wina le statistics in New Zealand. O whaelo ai, le toa tele atu tanga te silia ma te tasi ngā luenga i whai ngā luenga i ni sio nei. I le se tia lea mai le se lau varu su fitua feo no se lau sa iai. I le kuata mua le tau sanga i luave simariva. I le lua se lau, lua sfuru afe, iwa se lau le kuata luna lua le tau sanga nei luave mariu fufa. I whare whai ngā luenga uma le tono. O se sa i lingo la ngona fau o whaelo ai. E lata le afo tanga te whai ngā luenga i ni sio mo mafau fau e ngā luenga se ngā luenga luna lua. Ini so ni tau sanga lu mana mai ono mafu anga tau pe mau mari tong tar so ifanga o fai lo ai fo ile fai ngolo ngona o le telo company ma business o fa so ina la ai tipo lo ti maua ma le mo foi nga fatia si tanga ru tongi mo o fai nga luenga e ulava o tangata o fetoi ile tau mata telo so ifanga o lua onga fai a onga ma uni o tangata fai nga luenga o le fia de tulanga o sa linga fa ta pito fo da mai te tia ya onga le sa for ina min stalong lango o onga David Seymour o le fa tino nga fo la le to mo fai ya fai a onga to avenia so fa to na o la to pe na fai a onga i vai te mi o onga ma tu o to mai te tia ya onga mo marili maso o la fa salina o le president fa vai o onga lian o tene wi fa liam o le molio matua le whamstonga o se aiti leanga. Ta i ta wai o ua onga mawhai a onga teino te si umai le tonu le tunu e mana na o te maiti e iai a onga. Ai uilea, wale o se ngā ruanga le nā urua onga e amata tilo ai fuafuanga mo le molia ino matua o no te maiti e tia i a onga. Whaari al president ale sosi a whai a onga le Post-Primary Teachers Association Chris Amber Crumpy. O le power of fasalai matua o levo na iai i le matanga ruenga o onga a ele masani ai ona wha marasi eina. O i tā wai e masani ona wha tau te ia onga mani matanga ruenga e wha onga aina nei wha tinonga.
O le president o le no whanga wa o onga ale New Zealand Education Institute te roa Mark Potter wa io e iai. Paria Potter e whoringa mai. O le mori o mātua le whaamastonga mawhasalaina le mawai se psosani. A e loloto atu le mafuanga e mapuai le whawhitau le tia onga o tamaiti. La whai joina fo i Amber Crumpy ma Potter i le sailinga whaatapito Seymour i asa whaapitoa nao wha onga e iai. Ta la tau ai o aso na fa ya onga ele o afia ile a wo to makia onga tuluai e te tala le onga te le aso ile to sanga o ye bo bole ngo tanga tala ngo ine pa po i sifo o le a fa ye nei so fa inga pita Indonesia le tur malo na duka malama tia yo lo fa te wafe ma ku tanga tele ni nga sala o no le o fa sa o to nei le paila te ave vale le ni sila Philip Mertens ai wa fa rien fa inga malo Indonesia o ni to inga ile fa va o Mertens ave fa malo sia mata fia ili tu malo na duka mo se maliva masina e le fita fatu este le West Papua National Liberation Army e pena fi now mo salato tu ba oti o le sui president o le grupo le United Liberation Movement for West Papua Octo Vianus Monte o ia tapa ina malo ni Sheila e au tilo atia Indonesia ina ne ia salato o Spain at payan ma ia fari ai o no Mertens o le o toi tafia nei o le fita le West Papua National Liberation Army matanga te savili ina duga wala matian. Ari mote e au le malo ni silo na matua til til ne mo toa. Wa wale ngata la tu te va ai le le tanga te ni sila. Ai sa la tu tau si foi Mertens se ta so la tu ainga. Ma ni silo se aingo Papua sipo ma tato uma o tanga te Pasifika. Ari mote sa matua i falu mai na Indonesia tuai. Sa ta mo fai taulanga ina i la tu fito te fala tonga so tula fono epita o Mertens sa la tu tausi le va te miumi ta tau fiai e ta longa tasi le melo la silo de Misia Joseph Suari pa fai tu muri esse ma ta mer ri gelen Australia bola na fea ngainga ma le kapia le Wallabies Australia le 5 miliona tala o le la fai nga wo ma fana ma le tama umil Sydney Roosters Daniel Tupou Suali e lusu te stau sanga sa ola ane ba la lata i tamata alo de Roosters Alfia ma Joey Manu oni sila. A eleise se sili ato na mafana whanara la whainga ua male la mafkanga. Nai lo tu pou e te mo i le isturanga wingi. O le ata o lua sa amta mai lava ya su mua o le amatanga o tole ninga ri wha ingo le ruape ma le lus fulu le la mafkanga. Po tu whata si Las Vegas au i le amatanga o te sanganei. Ma ke lelo la te me wha au le wha testasi ai. I whafo mai ma ta alonga whata si ai mola a inga. Wai loe swali o le whaia ina le Melbourne i les froili nei. O le apalase ma le ia puni lanu mumu pae lanu moana o le no langa ta alo mo le Roosters. Ai o le ale ma whaina ia whaangalo ina ai ma ia whapte ia le snau tu poulan talen ta alo. E pe ona muni e tanga te fia le kapiliki ma le kapiuni. Wali e swali le lo minga le Sydney Morning Herald. O le aia misia tups le ingo walau o tupo. Wai e ta o foi. O stanga tayanga malu tele i tua mai malai. Ai o temi umalava e taunu o tua malai e fia lava. Tusa lava. Po a me tu ma le fale o stanga te mata ina tele. Ai e tupo o tole ninga mua lava sa pa pelo e tuai swali ia te ia ma le tu fisili le hango ngai o fisili ma ta maua i lava ina ma le lau ma whana. O swali le o fofua e awa ia tu le malanga ta amilo le Wallabies le tui ma tua le hemisphere i le tau lata e whai unga le tau sanganei. Bowden Barrett ala mo mo tumoy of numbers of full All Blacks in talong ba Wallabies Wellington le stonai. Mali u tolo lus foweto to tamba wala tu tulanga aris the vele numero balu Wallace titulo numero ono Sam Kane ile lo saloto. Sam Kane ma TJ Perenara wa the yer follow long ai mo tamoy ile talong foi tolia. Why falling my ola talong foi tolia mo muli ne ele still Barrett. Tam siali talong ile stonai to wai sini on sa mai o sui tulanga ia Damien McKenzie le sa fe filo ilan ta alo ilo number se full o te mo mole o te mo Barrett tulanga first 5 mo All Black to mai ta alo sa mano malo ia school tilading Edinburgh ia November lo fa mo fululu McKenzie ta mo te mo lo number full ta alo fa te le valor te sanganei wa fia ile au fa leo ia le All Black ne luma Ethan de Groot Cody Taylor Tyra Lomax Scott Barrett to Bovai Wallace Titi, Sam Kane, Marty Savelle, in a tour, TJ Perenara, Baron Barrett, Caleb Clark, Anton Leonard Brown, Riego Ioannis, Reese, Will Jordan, Faleo Asafo Moa, Tomaki Williams, Basilia Toshi Sao, Patrick Tuipolotu, Luke Jacobson,
ko Tess Ratima, David McKenzie, ma David Havili. Le winga malo sa wawa bisa Marika karo ni Pette wa Palacia le ulong at faya o nga Joe Schmidt. Mo talo nga Little Blacks. Karo Pette sa fa na 50 sa ave met talo Peter Sion na lele Australia. O le luaf suliva ma le luaf ma le fulua ai boarding ma yale o yesi tulang lele lan talo. Alfie ma le Palacia le polo pasi fa ngofie lua ta pasi ai talo nga Sydney le fa nga le mo le All Blacks. O se utulanga ne iai e Dylan Pitch, ua se furumale lima iai tamata alo e iai tupu anga Poriki, i Australia, e ofuina i ali tōringa samsama, ale Wallabies. Kalanal ne yaso, iai perfile mumar fea, paarolai, i tantauma, soi foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tonu Radio Samoa, kasilima iwa kuru amo. Mole ansul fa taila sunga ya se uli umlau leifi mo tato tala ila ni vaingo la woli. Ola usful fa miru tubuta ene le tulai tasi tato wasi siatu la tutua. Ebala unanga le ale Enterprise Murkupi barukau fa tasi maila sunga ya Jerry Coon. Awase tato li puti ole de ya so for really. Emi se fu ila ngantul fa ungole de ya so fa talvantu Jerry malola galu malola unsa. Matala fatu fo ila songa nei itula le aso se man malo la va lo ya o malo la va ia ma to am salo ma fan no eh pe umala va le wa tau pisi ma to manu luli Jerry ya ma lo la va on sa ale meu te fi ile to pito no o nai ile kofe mal pankeke po le a ma fa le lo ko le mo ko sa mo ya ma to ni no ya mo ma to ale vela ta wa volpi il pankeke mo I ka file ma telefo ile ma ki ta mo le no to le ale e do mal pankeke ole fo la vana le so manu lu a mawale puti ya maua masinga pankeke po toile fia nani a I o umalala o oval masina po a le langi po ki mule le wa aje esa ala tono ya ma lo le foi ma lo le no sai o mai so fina galo ya se I longo ile tanto to pe fa pe email o nanga Enterprise la ngan tu le fa ungol neve ya so muli o masino se tem avitai se o man ia fa fo mo ma to no nei tula fa pena fa tala fa tu fo man mo pa io se tato no lo fa fonga mai nei tula ta fa sa longa tu man ia ole tulanga lo ia ma to o nanga po I fa to va vole maluma pa ia se tato no termine io lo solo le na me umma io e lo tele maluma pa io tato no o lo a pena fio mai fo ma fa to soni mai fo ile solo ma to ia o nanga ia ole lo fa wa wina pe le masto promotion po le masto factor termine lo adu pe le masto fidi masalau le masto cash bonus le fa wa pe termine ia ma o te ta wa la vale le to tele le manual pa io taso no lo fa pe na fa manuinga tulanga le masto promotion le fa wa pe ina ia fa umai na nei le fa ungol masina nei a te manu ia atono fo ola e se promotion fo ola fa pena mole masin fo ai ole fa olo fa wa bele promotion le ma to le fini masala le ma to ole ma to cash bonus lo fa wa termine se mano lo telina le ma to ta vale lo fia to ina il termine ma to special factor le termine ya wa mele ya e alu le special factor le ma to promotion le fini masala ai to ya lo mai si promotion lo no winga la wa alu le promotion minu le si promotion lo pawale io le lua fesfului vale Hyundai Elantra le mana io ta vale le lua fesfului valon tausanga le io na taule wa paula lo le sulfai valima se sulfai valima a fa pela to e se Malaysia fe di masela uno lo no winga mo to atango fi alta vale le mawale le lua felus fulo le Master CX relay mawa mato io to inga le lunga lo tau masalo le lus fulo no i valima no tau masani ale wanu nei mato lusu to lua feva se lau i valima o le Holden Colorado LTZ o le tasi le ta vale wa tele initial malo to no lo fewa e ta vale nei ma so mai pe fo ia mo le utility le lo wanu le terminale le lua fesful valu le mato Colorado LTZ
luas fitu afe se lau iwa lima ia ma le Ford Ranger le o le lua felus fulu lo tausanga o le XL3 ma na ia le piki apule wa e ye fo ilona canopy tua ye malava na flares ma me fa pena mag wheels ma me masani o fa pena na pe ye le manu tato tunu le special ne ya mato le tosu tasi afe se lau iwa lima mantoina la o specials nei pe no ta umomua o special ta le ta vale terminate ia to ya no ilo male afeli ma se laule lunga e fa fo le to el se mai fo i male mi lunga le laule walu terminate o tele ma no e ta to vale o mo wal terminate pela o ta to piki apu po o utilities mo Hilux o le Ford Rangers Navara Stratton BT50s o toinga ta vale na o mo ya ma to terminate ele ta to SUVs po ta vale fo ia ta lima na malefitu lima malefitu no for lo mo SUVs ta to terminate tele ta to people movers for ile o ta yono no for na ilunga sfun for ia wa mata fo to tele ta fakta wina ya ta vale nei awa o le fo la kala ta mari Christmas in ma Sofia fia ana songe mfaina o mai ele mfaina na ave o mai ele ainga to tele matulang fa pena ia ole tulanga o tato commercial vans o tele o tato commercial vans ole mo tato fai business mo la to fai la to business maua ia commercial vans ole terminate o faina ona e sumai ma fatawina le ia vans ia wale ia la business na lo ia terminate tele fo tato hybrid so hybrid so ta vale fo ia alule el tise to pensinio la to wafi tele malano no io ta vale fa pena e mesel to inga folo le equa male Prius ta vale fa pena lo fa pena ta fa ngai na fo initial dato e fa nga mo la to business le po le people o le Uber runs po le Uber Eats po le ta vale fa pena I tulanga fa pena o lo mau e ta to termini ia o lo mau fo ia ta to ma faina o na mau le trade in na fa pe o lo trade mai lau ta val tuai lo iai po le aluna tulanga wa le hanga ni lafi po iai fo ni me o fa le tonu matulanga fa pena ia e fa la on a trade mai lau lo ta ia po iai fo stupe o ele umana tongi e faina trade mai ma fa ma tona tongi le tulanga le so ilungo le mato website fo ile o le www.enterprisecars.co.nz ona e sila le ia yata ma o avale malava enterprise lo ia no na terminate mo fa ngai mo le tulanga fo ile le fatu pino lo sa ia o lo mo la to fo ile lo a fion papa au fa foto o kilani ia so ilungo le mato website le na pe na tu atu mo le www.enterprisecars.co.nz de fai mai elo au tau sanga mo finance fa mo mole e yele link online financing that link for ile fai lau statement below bank statement o me na mia mo fai ngol finance tulanga fai ngol finance va vela vai le ai se umi foi lo fatali le approving o lau tal sanga pe afa pe o mo uma me nei na mia finance fa mo mole ia on e bilia tu trata fa uma il fai ngol application no le tulanga le ia mo la to o fa pe na sumala I au kilani nei ia fai ngo fi la vana e sumai ava pe tem faina sumai le ile mato yari nei manukau en faina fa fai ngo fi e fo lo sumai mana fai lau tau sanga mau tali ia ma e sua tuma vatu lo sa o le tulanga fai lo bank statements ava pe mo la to ele o ma fai ona sunu o le internet e fai lo statement ia fa mo le su le lau bank ona faile mai lau statements mo le tolu masina e au fielo e yelo wingoa malo address lunga fa stai mo tulanga le o le mato address mo mai mato limon fitu Great South Road I Manukau limon fitu Great South Road I Manukau City vili mai le mato telefoni masani o le o ivalua fitu ono o ivalua fitu ono o en faina mo e mato ma le sunga ia tau o papo ia ma le sunga fo ia ko Sofia le fa tai mo le mato no le nei tu la man
Pa manu le to e fa maluenga lo to e la sunga ia fa pe fo e fa so sanga si tato no so i foi e mai manu. Ja, maar wie voor langa tul fijn gola via sole sunga ia Jerry Coon. Wa vila voia ma fokantou mo molina le to tumala nanga ale Enterprise Motor Group da I Manukau. Lewa lus ful tolo midute wa te neiling tu line tasi afol tasi dan tu wanga yan tu la ile polokala me ole areto oleola. E orisi o tanto fa alinga ma fa silanga mai nu wa fia anga a inga maftanga e le itaina le lua ile awoli ole so. Em fai leon longo punyeli elo to pa ia malo to mat. Jalvantia is it tango mo ma inga le ma to le divine ole ngol. Sim to yan tua o Sam Willie Desmond Pango Marietta kisa so le fai e o e si lo mo ko si ko ingo yo Amelia fa mo ma le vai ngole ma to mai e le mo ai weling tonne e va before yo to ma lava o le fa tasi mai le vai ngole uli le ngatu tono ri sila e fa before yan to no ma ma Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Pia sio utaulanga manaya efe pula fimai ile sau o ata uma o fetu ole lani esulungia ya ubasia uhani a obasa le pasina se Yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a oma ele mafai namba ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se Yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a oma emane ilano ole na o umasia ubele
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le au mai moa I a Samoa Le masina se I esu sulu I a Samoa lo watu Se I vai mafia fianga I banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la tokulele A umae mane ilano ole diu Na o umasiga upele A umae mane ilano ole diu Na o umasiga upele Le rubber band by Samoa malapese tono I matautu Ina walus fruiva merutu mutene le tula tasi Le fo I vainga le aso malo le ono sai malo le fa malo si aso muli o onga le fanau I le kuanta lo tonu le ding Ya male vai aso muli o le masino se tema O ingu ea ka ko fuala ubile ai Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le sosoani I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai e mafai ona faafsotai e le mapumaya ia au nanga e sosoani foi le mapumaya pe a mo omia se faamama avenga I tau mafa mo taimi faingata mafa lave faafua sei pe a mo omia faafesotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau lua tasi lua mai le afa le valu le taiao I le lima I le afiafi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID fluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa si o atinu pele. Ua tatala ina neila matau fale o loa o le leata I lai Super Red I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua neile matau talo fiti I le ono tala iwa iwa le kilo. Talo Samoa I le lima tala iwa iwa le kilo. Fai mata I le lua tala lima sfulsene le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Fitu, lua lima, valu fitu. 027-777-2587. Radio Samoa, tasilima ibutolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibutolu, amo. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malol soi fo manuia ta tu tunu ia am tanga le nei fo ia soi le lofo le tua o te fa felo ai et oi ta tu por calamio le am reto neola o le momol con nito se fulu al fa upes ful tolu fa pea o le maua o to ese tofonga e ese I lo tangata inisi upu ele o le maua o to ese meti nga le o langa le nei fa peo na maua e si tangata lo no winga le mau o mea uma ia whaingatai ke ui ai, o lai fo ia ui ai fo I si tangata. Ai o le tua, e fesoa soani o ia, I se awala, e la vea I mai o I mea lai ui ai, mea nai te ui ai. O le upulamo o le asule nei, ta ua te le whapea, ia ewa ai to toa I whaafita uli o isi.
Apa pete fe ngai manitinga ba se fa fita uli o kine wa o ina mai e isi e lo ma fau va ai I fa fita uli o isi o ngai va ai le lo fa fita uli I lo e ke le aku isi fa fika uli le fe ngai foi mai stangata e te lo le mai fu so sangi o fa fita uli o le melna va ai to a I fa fita uli o lai fo I ui ai stangata e il fa upunga o le tala fo ia atamati no fai tau le tusi fa pertania na o tala mali atamati na fai mai no fai tau le tala fai mai o le tama na tomu muma fai kio I le ai ni ona se vai fa ngoa le ionga se vai ai ke usa vali aku ai fe tau I mal tamalo ala no fo mai ele ai ni ona vai e ke ele o fai mai le oi kalo fai eu fa pe fo longa lo kalo fai yo o ia le ngol le ai se vai vai le ngonga vai e ke le ku longa fa fikau ele fa fitau ngai ia fa fikau ale como mai e foi la stala fa tau al tusilia mo tala mali ta bait o fa tau le tala ngoi le mailelnga ale maile fanga fa e ngo ia Snoopy o Snoopy fa mai no fo lisia so fa fo la tu fal aso tonu ale fa ele aso fa manatu America tau le Thanksgiving Let's for le fa tai tangata America fa manuanga ele ye ayela me ye tofala inga ayela na me le pipi ele inga ai mango el turkey ayela ai mai no fa Snoopy fa kilo como fe ko ki wa kala ko fa ai fia mai ai ngai lungo lau ai matala no matalie ala ka ki le pipi ke le la ka ki le ongaton ya mai lo Snoopy amu ia le ai ngai ele ai fia ma ai la ko pipi e vai pipi na sa fai mai foi lungo lau ai mai fia ya o le ke ngofo ku fa fo I ma ai me ai mai mi ngi ya me ai mai ngi ponga I mi ma ngofo le Snoopy a fe mai ngofo le mai e te au ko ka lungo ma fau I le pipi la karianga mai fa pipi lungo le fo lungo lau la sa ngi ai fe mai lo kala mo ko ma ko me oi ai fa fekai nga ola mai nge se pipi ngol mela o e or kan karianga fa pela ai asa mitanga te ai makuka ma ai ya no fo le ko aka fa fekai lu no fa fitau ele kai lu fa fikau ni el pipi ke lo la ki ai to ma fa wan ai e tanga tala e fe ngai ma me siria tuleti ngai lo oi ai ke lo ole kira au mai ke oe tangata male le langi ngai a fai ke wise meti nga le langi wa ye ke me ke ki nga ma o mai se fa fita u te nga fa pele oe wa u tangata pangaki awanga wa u kokasi fe ngai no fa fita u ai ngalo ya oe le fi milionga ka nga kalalang e ya la ku fa fita u o lo o ye te ngai ai ke lo la me bana le fa fita u o mai se fa fika u tau mawhai, e fe soangi, e se whaafita uli, e se tasi. E ele tala il fine fai mai ngā siasi, finge fo ele homeless, ele se aing, ai matua, ngā siasi, ele se fai whiau, ele no ule na Afrika, ai la kuka lofa i se fai whiau, ngofo ili fale ngā, la kura fai whiau alu tala noa, whailo e tala fai whiau tina matua lea. A whai eba koe se tupete lea ia ke oel keimil ngei, o le ale mea mua e kau ilo mafo fau whai. E fe mai kala lo matua lea. O ke mafau I se kupe ave ma se skangaka. E fai e song fale. Ke ilan fai au. Fa pea e manga kui fo lo makua ilong fa fikauli. E leiloa. Mua le tangata. Le sikangaka. Ilonga mafau. You know le principle le tua. O kaimi ke ki ngai. A e fe soa ni ai se tangata. O I ngā. E fa manui ai le tua. E toe. So au e ki ngā. Ilong fa fitauli. Awe ki kau mwa ail fufol fa fitau li ava aise ava noa e ke whai aise melelei I o teimi tinga awa o ngā whamanui aile tua I lo fa fitau li le tua mātou I loa a mātou anoi fa fitau li o isi o mātou teimi tinga den one e te take care inga o mātou fa fitau li ma e tali o mātou fa fitau li fa fitai Yesu. Amen.
Yesu. Matou te for
Matango fia vinga o le tua mai le hallelujah worship team mea Yesu e sili oe taurunga tu ele polkala mena ole are to le ona pe ona saunia e mo fungi na tu le sunga ile fai au ya la fai le kopa ile ni fo ya woli fa tele mo tima inga fa le nganga ya wala vatantung ya misila nga tu le fai unga o le nei fo iwa yaso fa mai e ti lava le fa fita uli nei fa tu ulu ilo ma fo fa ile tele o fa fita uli o popua nga ma whainga tau leo lang o lo o whianga iai ma le tele o istanganta a whio nei vesi lau sunga ile ni ia wa uli fo ile fa mei o le am lo o langa ni ia e no fo tasia lama e ma fo fa ana fa pe nei la o le tantu tino nofo i tu tonu o le tunu o le panona le lewa amatane na tapomu e le vaenga au Israel. O le ala lau to mumu o le afa. A wai foi o le a e fai tio iai. Ia pe ana fa pe foi o le te nofo po le tanto te nofo mau tanto wola. I to tonu o le pitonu ule wata ua o Gaza. Ioi, o le nofo i tangata nu o Palestina. Fa mantai te to mumu fa pe o le ngai maranga. Pa tu i fo. O le se ngana o le to mumu i te mai me ala. Ia ma le tūlanga e pei ona panga tiai nisi o tangata o loo mo mia lau tālo sang. Ia po anta tū te tālo. Whasa wina o la tū soifua. E le isanga salo. Ia la ke ia wana vea fua e la tau waifa iei o. Sfuli ma minutan tāle o le tūla e lua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O ni sire on tātou whaalinga leo tonu mai leo fisa o le Radio Samoa le rivaingo la woli wala wale longa puia li o lo taupa ia ma lo o tau ma malu. O la tātou amatātou i le tātou tusi leo le vau filifili male songa. A whi le maua ia sau lo minga, o lana winga o le nai te leo maua nisi nei o vaenga o lo iei te tono. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o lo songa, whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili, e maua i whaalupenga o Samoa i Sisifo, tutuila ma madua, o nisi o talatu o Samoa o alanga upu, o le matafa le matai le whainga o whaalawalawe e pei o whaai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga o le vesila whainga o paolo o si whaaloalo o whaai poiponga ia masalo le wa ma whaalangingo e ka le sia ia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tala lona tau. Na o le ofisa foi o le Radio Samoa le tolu pa tolu o no Hopel Avenue i Manukau e maua tuai sau lo minga. Morisi whaamtalanga wala au le lua o no lua tasi lima i tolu lua o no lua tasi lima i tolu a whai o le telefoni wha aviai tu iei tu tonu male o iwa ioe e ke fiwa vidi le lua o ngorua e le kai o kakangi tu iei male o iwa o na tālea ma le lua o no lua tasi lima i tolu e ma whaiai ia ona e vala au mai ia a whai o nei le leila u sa veu veu lungo le penga ta whai langi a ngai iei le shop radiosamoa.co.nz e whai mai iei ia sau oka whaafetai. O le
le whaalinga mo tama whanau o le whiongo a sau. Tu lou sa moa lau whaafunga ai i le awa mai ma le whaaloalo ma tau te tatalo an tuai le paia ma le malu o tama whanau uma alo ma tau nuo a sau o lo a fio ma papa au i ni usila nei. Pa i alawa lea a wale a fio a inga ma le mamalu ia salawhai e whaapea. O le a whai ala tātou mawhutanga i le asto nei o le aso antai au i le mautau tufunga Solomona tūtau i le tuatusi leo le tolu lua Rapson Road i o Tara i le tulai tasi le awauli. E wha moe a wālawa le wha mau popoina o tama whanau ai maise le ati nae o la tātou mawhutanga i le lumanai. O le antala roina i fo inisi o mata upu ua uma o nā tāpena. Moli atu yeilo tau soifua i le aso tau poina i le alofa maleanga le lei o le tua molisi wha mtalanga wha sotai i a tufunga Solomona i le olua tasi o valufa lima iva valu valu valu. Olua tasi o valufa lima iva valu 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 po o tu vau fono manu i le olua lua tasi ono iva lua tasi valu lua. Olua lua tasi ono iva lua tasi valu lua. Whaafetai. O le wha silsilanga mo le tumalo si umu. Ua malama nei i ulungalu maufitia le vaai i le malu o le tapu itea. Ua ta oto fo i le antanta nai le tula fasa. Wha tulima i pa ia sa moa i au tero nei. Tainane pa ia wha le tua i so se fanta. Tulo wia, tulo lava. Wha pito au ngafa se wala au wha aloalo mo le nei tumalo si umu. Mai mani noa se ia o antu i sa anga. O nei o tātou Paulo fo i mangafa tātou te maluai. E awhiwhio mai i le lawa o tu tulapai olo. I le aso to nei le aso lus fuluvalu o se tema. I le tu lai whai le fiafi. I le tuantusi leo le se fululima Imri Avenue i Mangele. E pe ora tasi iai le tau wha ma le wha utanga. Se i toi sila ma wha mautu tāpiranga uma. Molo tātou wha moe le masina fau. O lo tutoi pe le isi vai aso mo i tātou. To ese anu poto ai telepopo e valu o le a tau masua fo i le tānoa. Morisi wha mtalanga wha utai le numera o le olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono. Olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono wha utai lo seinia e to whai ono tupuola lafi i tu la asuwao sio wha longo utai levi tusa Luan to loa tavita sua tu tala epa tu la po olo mole tu malo. Se antu ilesia tātou whaalinga mo alamatama whanau uma ale whioanga o Mangiangi. E whaasisila antu malanganga whaaloalo i alamatama whanau uma ale whioanga o Mangiangi o lo alala mapapa au i nipsila nei. O le a whaatino la tātou mawhutanga i le a solusfulu valu o se tema o le stona i lea i le tulai lua i le a wauli. O le manatu o le a tātou a wai whaatasi i le aso o le naunau ta inga lava ina ia maupopo a tātou fuafuanga mo le fio mai a le tama a le malo o se tama whanau o le tātou nuu le fionga i a lautimu ia a fua we le se va ai. E whaiala tātou mawhutanga i le tuantusi o le Valu Aua Street i Otahu, i le Otahuhu Rugby Club Hall. O le asaunia fo i le tau mawhutanga mō lea wha moe tāua. Monisi wha mtalanga, wha sauta i le numera o le olua tasi lua o nono tolu lua o. Olua tasi lua o nono tolu lua o. E po le olua tasi lua valufitu o lua. Olua tasi lua valufitu o lua ma le whaaloano lava whaafetai. O le isi whaalinga mo tama whanau ale whioanga o Vaiala. Mo aloma tama whanau o Vaiala, whaamole whaamaratuantu le tātou whaatasinga i le mauta o maunga Langa Fuaina Jensen i le tuantusi o le tasi o Iva Hillcrest Road i Papa Toitoi i le tulai tasi i le awauli.
E wha amaranto tu fo i le tātou le stala ai maise nisi o tāperanga e pei ona ioina. Morisi wha amtalanga, wha amsotai, ia telefoni nei o le olu atasi, valu lima o, tolu wha o ono. Olu atasi, valu lima o, tolu wha o ono. Po le olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Po le olu atasi, lua iwa iwa lima, valu iwa lima. Olu atasi, lua iwa iwa lima, valu iwa lima, whaaptai alo sainia, e penu ula ma ilo nuu vaila au. O le whaalinga mo le mafutanga alo ma whanau le whianga o sa le lua I whale a lili. E talo antu ma le whaaloalo le anto I whaiala tātou whilo inga I le astona I neia so lua se fulu ma le valu o se tema I le itulai se fulu lua I le awauli I le no whanga masani ma le tua mai le tātou le stala e tolu se fulu tāla morisi whaamtalanga whaapsotai le telefoni o le olu fitu lua luaiva iwa wha tasi tolu. O luaiva, o ia o soa o luaiva. O lua fitu lua luaiva iwa wha tasi tolu. Wha o teitele o lo seinia e le teitei fono male laulau. Male tātou wha sisilanga mole muli Indigenous Market. O se marketi wha pitoa mo tangata uma. E mawala hawanoa e whaalau iloa ai, ma whaatau ai. Ia o loa, ma whaalau iloa au nanga I le Indigenous Market. Po le marketi o le a whaatautaia, e le Sea to Harvest Market. E whaia ia sto na I mua masina tuktasi, I le tuantusi o le iwa ono Swanson Road I Henderson. E amataina le ila sto na I o le vaia so fōlea so lima o katopa, mai le valu tai au se ia o I le se fululua I le awoli. Morisi whaamtalanga whaapsotai ane ia Janet Tuitama, I le emaili o le jtuitama@seatoharvest.co.nz. Indigenous Marketi o le marketi mo le langolangoina o pisinisi ma oloa wha tangata nuu ai moise au au nanga ese o le mātou nau ta inga ia soifua manuia tangata uma ma o le mafuanga lea o le mātou whaamroina I o saua waroa mo lea whaamoe su mai tātou lango sua whaatasi I le Indigenous Marketi o le marketi mo tangata nuu whaafetai. O le sina o tātou whaalinga e peo na taunu mai le official le Radio Samoa. E mo lava na whaamalulu atu, ia pia whaifo I waise ngangana, ia po le whaaleonga o se whaupunga, ia po se whaamtalanga, po se suafa fo I wale tauta mali, ia o le taumu whaia tu lava ina ia longa pui li ilo taupa ia malau to malu mana tuane, ia la mātou tu o lano tu ia I lunga male koma, o le whaamamafa, ia malau pilionta. Ai whaapteitele, ia toi mawaisi ia tātou whaasilanga I le vaia so asau. Tolu minute o na tale o le tulai lua, tale lua, toi au rātu tala mai a se uli umalau leifi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. The face so awesome. I tell no phone. It's a millionaire. How to fire. How much I feel. Tell love for your oil. For the vow. I ain't tiny. Solo yo no matter. Be I ate to find my fana. It's a valley. Tell you wala. Lay to ear. Low wide. Shima. La valuta alunga luta ye afu
Somali I tofo e ona e o se vai vai atu maunga e te inua ia so uma e te sila valuta alunga luta e afuia so uma e te ta o te lo utu au na oe mau e forever e te sila valuta alunga luta e afuia so uma e te ta o te lo utu au na oe mau e forever. Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a ngō Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Talofa whanomo e whaatalofa atu fo I tapo inga le tunu whaafonga mai o talo le ni oli tala tumua. Popole le minstau vai fafo le lo keti fatun tono saina za fana mai le Pasifika. Ta pani sila au tiro ane moni os whainga Indonesia whaia ina ua umana whaasa o loto merchants o ni sila. Ta longa tasi sa mea o le amatua I misia e swali I pe ali liu le lakapi o le woma fana ma tupo. Whaafonga mai I whala talino nei tawa. O le whaiunga le malo sa ina whana mai lana lo keti fatun tonu anu mamao te o vei pomuanga I mai le Pasifika. O se popolenga pe ona whaali ai le minister vai whafonu sila mustanga ta whapitoa I ai inga whaatino whawa malo. O le te mōmore wa whapai e saina sana lo keti whaatun tonu anu mamao anga I mai le Pasifika I le tono le whasu whatu sanga. Ta whana e saina le lo keti whaatun tonu e tau vei se ulu o se pomu whaaforinga po le Dummy Warhead. I rewa ulu le solulo le vaso nei, taimia New Zealand, ai o le whasu whaminu te te aile valu le tae au taimia saina. Es whamtalati si ala matanga luenga o le pui ngā saina, ta ta uai, o le alo keti whaatontonu o se vahenga o wheu ia inga whaso solo, I fuafuanga wana whate te inga whale tu sanga, a ele o tu sao I se tunu ai po se no whanga e taula ia I se o so whainga. O le alo keti sa palasi se o ngā sami sa fuafuina pe ona ta uai. Ai ua whaari ere minister vai whafoni sila ba vasta mane o Winston Peters. O le whanaina o le leo keti ma palasi ere vasta Pasifika I saute. E reo se mea e tari eina. Ma se mea o whapapole nai. Ma ia ta wai o lo manino le leiri whanau nau ngau ta o le Pasifika. O le iaile o le tulangi le Pasifika I saute. I se tulanga file mu. Lawa lawa. Ma le maru pui puia. Ma o New Zealand se vaenga o lea I tulangi. Wa lango lango ina I malosi lea whanau nau ngau ta o le Pasifika. Whaari e Peters. Ta tane no mai si paanga le Pasifika e tusa ma le alo keti whananu ma mau. Mai o le a whaawa wa ini asolo o numanai mai. O le professor ngolango whainga whaaporotiki le University o Otago I New Zealand nei, Nicholas Koo, wa ia whaalia. O le whaapaina o le alo keti o se whaataan wa le ia New Zealand, ma lama ki aisa no nopo file mua o le Itulangi a le Asia Pacific. Ai sa longa le presidente o fiti le tawa whianga malo o whaatasi no yoka o lo whaasolo nei whaapea. O le whaato aina o le file mua se me o mo mea bame tele o na tau sia, na I do le mesa I mo mua. Ina na folasanga li tawa whianga sa whaali ai ratu William Kato ni vere. O le continental anu moana po le Pasifika po le Blue Pacific. O I loa le tau o le file mua. E peo na awhia ina matau tio tau o na lua le lolangi. E ulava ele I Hawaii. Sa whaasino ele lima Kato ni vere I le lo keki whana whaatonu anu mamao e tau ave ai po mo saina lea sa whana ina ngai mai le Pasifika I le talulu ma tāpai e tā whia mai e tāpai nai se whaaloalo le tātou I tulangi tāpai na e tā whia se I tu aingo whainga I lalo ma tā whaavai au tu e wha o le vasa le file mupo le Ocean of Peace e pona I o ina I te iulo le Pasifika I tonga I le masino vai o le vaso nei sa amdai se ua I tu stingo ai e inga whaava malo o fiki o le Foreign Policy White Paper. Le o ta uai o fuafuanga o whātau tawanga I le vau Amerika ma saina o se lui tau piro tele atu le nei o whea ngai mali tulangi le Indo-Pacific.
O se alisa mafatia le loto tatau peupe au tafo se pasi au anu ese. A o tamo whai tau fila ve pasi tū ma au ngani ia e wala au leo leo no ni iso le pasese sa e tua ia i le ngau ia o lan telefoni. O le ave pasi a fereti fui maono sa whaalu i le atu olo na pasi mai le whale whaatali pasi ma toso atua i malea tama. Ai le mamunu lima palasia i lalo mai ua ne ai tatia i lalo le pasi. O le unga le nao le ilonga le pulengo so tanga o ngā luenga le Employment Relations Authority ta wha amatuina talui nei e winga i le whale lave. Ta wai sa wha tu e fui mono na pasi le taimi. Ma se tasio le pasi se sao so i whafo ma toso ese le atama malalo le pasi. E rusa ma le whai unga. Sa ta tala e fui mono le whai to le pasi tiro i le atama e fōninga mai a matapongia. O na toi te puni le whai to maru ese. E na te leili potia le whale lave le official company pasi. Pesa iria se fisosoania leo. Ai pe alu ilalo ma le pasi si aki le tama. Ai pe vala uina fo le tava le fale mai. Ile te muri ane le afiafi o le lavaso. Sa fsota ia ilo fui monom fatal tano ai leo. O le pano lave sali mai. I se fale fatal li pasi tikanini au kilani sauke. E pe ona poe uma inai. I ai tu es o le fale lave masini poe ata o CCTV. I le mai ai o le suas enga pulenga o le fale pasi le Riches Murray Transport Solutions. O fa te ai lo ia fui monom alana ngā wenga. Ile ilonga le pu ile ilo ilonga le pulenga o tanga o ngā luenga sa whaamauni ai le fitau i le whatea o fui mono. O tō tele atanga ta kiwi e ta ilua ngā luenga e whai ngā luenga ai tolu ai li taunga ta tele o soi wanga. I fwoi numera le mata ngā luenga o fwoi numera wha momo wina le statistics in New Zealand. O whai lo ai, le tō tele atu tanga te silia ma te jasi ngā luenga e whai ngā luenga i New Zealand nei. Ili se tia lea mai le se lau valu su fitua feo no se lau sa iai. Ile kuata mua le tau sanga i luaga simariva. Ile lua se lau, lua sfuru afe, iwa se lau, le kuata luna lua le tau sanga nei, lua afe mariu fufa, i whare whai ngārenga uma le tano. O se sa ili lingo langona fau a whailo ai, e lata le afo tanga te whai ngārenga i ni sira mo mafau fau e ngāru lua se ngārenga luna lua. I ni tau sanga luma na imai, ono mafu anga tau tupe maua mari tau tāra soi whanga. O whailo ai fo i le wharingo langona. O le telo company ma business, o whaso solo ina la haiti polo fiti maua. Ma le ma whai onanga whatia si tanga rutongi mo o whai ngā luenga e ulawa o tangata o whetoi i le taunga tā telo soi wanga. O ulua onga whai a onga ma uni o tangata whai ngā luenga o le fia ni tūranga o sa ilinga whaata pita fau ta mai te tia i a onga. Le sa whorwhalaina na ministālong lango a o onga David Seymour. O nei whātinonga fau o la le tue ma whai a whai a onga tue aveni aso whapitoa na o i lātou pe na whai a onga i vai teimi o a onga. Ma mātua o tamai te tia ia onga mos marili maso, o le a whasta leina. O le presidente o le whaavai o urua onga lian o tene, o i whaalia. O le mōlio mātua le whaamstonga o se aiti a leanga. Ta i tāu ai o urua onga ma whai a onga tene o te si umai le tonu o le tunu e mana na o tamaiti, e iai i a onga. Ai ui lea, o leo se ngā ruanga le nā urua onga e amata tilo ai fuafuanga mo le mōlia ino mātua, o no tamaiti tia ia onga. Whaari al president ala sosi a whaia onga le Post-Primary Teachers Association, Chris Abercrombie. O le power of whasalai mātua will live on the iai, i le matanga ruenga o onga, a ele masani ai ona whamarasi eina. O i tā wai e masani ona whatau te ia onga mani matanga ruenga e whaonga aina nei whatinonga. O le president o le no whanga o onga ale New Zealand Education Institute te roa Mark Potter wa ioi iai. Paria Potter, e whoringa mai, o le morio mātua le whamastonga ma whasalaina le mawai se psosani. A e loloto atu le mafuanga e mafuai le whawhi tau le tia onga o tamaiti. La whai joina fo i Abercrombie ma Potter, i le sa ilinga whaatapito Seymour i asa whapitoa na o whai onga e iai. Ta la tau ai o aso na o whai onga, e le o awhia i le awai o tamaiti a onga tuluai, e te tala le a onga i te le aso i le tausanga. O iei popole ngo tanga tala ngo ina e papua i se sifo, o le a whai nei tau sa whai inga pita Indonesia le tūru malo na duka. Ma lama tia i olo le whai te wafe mafu tanga tala e ni anga sala. O na ole ua whasa olo tonei ale pailati ave vale le New Zealand Philip Mertens. Ai ua whaarian whai ngā malo Indonesia, o ni tua inga e le whaavaya. O Mertens a ave wha malo sia matau fia i le tu malo na duka morasumariva masina, e le whitewhita whātu este le West Papua National Liberation Army, e pēna whi nau mo sa lātou tua maoti. O le sui president o le grupo le United Liberation Movement for West Papua, Octo Vianus Mote, o ia tāpaina le malo ni Sheila,
e au tilo ati a Indonesia ina ne ia sala to was fainga faia ma ia fali ai no emergency wale o toi tafia nei o le fita le West Papua National Liberation Army matanga savili ina duga wala matian ari monte e au le malo di silo na matua tilo nei ma toa wa wale ngata la to te va ai le le tanga te ni sila ai sala to tosia foi emergency se taso la to ainga ma ni silo se aingo Papua sipo ma tato uma o tanga te Pasifika Pare monte sa matua i falu mai nei Indonesia tuluai sa ta mo fai taula ngai nei la to fito te fala to so tula fono epita o merton sa la to tosi le va te miomi ta tau fiai e ta longa tasi le melo la silo de Misia Joseph Suari pa fai tu muri esse mai ta mer ri kele na Australia Bola na fea ngai nga mele o kapia le Wallabies Australia le 5 miliona tala o le la fai nga wo ma fana ma le tama umil Sydney Roosters Daniel Tupou Suari e lusu te stau sanga sa ola ane ba la lata i tamata alo de Roosters Alfie ma Joey Manu oni sila. A ele se sili ato na mafana whana le la whainga ua ma le la mafanga. Nei lo Tupou e te mo i le istu langa wingi. O le ata o lua sa amta mai lava le asu mua o le amatanga o tole ninga le wha ingo le ruafte ma le lus fulu le la mafanga. Potu whata si Las Vegas au i le amatanga o te sanganei. Ma ke lelo la te me wha au le wha testasi ai. I whafo mai ma ta alonga whata si ai mola a inga. Wai loe swali o le whaia ina le Melbourne i les froili nei. O le apalase ma le ia puni lanu mu pae lanu moana o le no langa ta alo mo le Roosters. Ai o le a le ma whaina ia whaangalo ina ai ma ia whapte ia le stau tu poulan talen ta alo. E pe ona muni i tanga te fia le kapiliki ma le kapiuni. Ali e swali le lo minga le Sydney Morning Herald. O le aia misia tups le ingo walau o tu pou. Wai e tau foi. O stanga tayanga malu tele i tua mai ma le malai. Ai o temi umalava e taunu o tua i malai e fia lava, tusa lava, po a me tu ma le fale, o stanga te mata ina tele. Ai e tu pou, o le tole ninga mua lava sa whapelo e atu aiswale i a teia, ma le tō fesili le ango ngai o fesili, ma ta maua i lava ina, ma le lau o mawhana. O swali le o fofua e awa i atu le malanga ta amilo le Wallabies, le tui matua le hemisphere, i le tau lata e whai unga le tau sanganei. Bowden Barrett la mo mo tomo of numbers of full All Blacks in talong ba Wallabies Wellington le stonai mo le utolo lus fo weto to tamba wala tu tulanga ari sa vele numero balu Wallace titulo of numero ono Sam Kane ile lo saloto Sam Kane ma TJ Perenara wa the yer follow long ai mo tamo ile talong foi tolia why fording mai ola talong foi tolia mo muli ne ele stila Barrett ta mi sia le talong ile stonai to wai sini ona sa mai o sui tulanga ia Damien McKenzie le sa fe filo ilan ta alo ilo number 10 o te mo mole o te mo Barrett tulanga first 5 mo All Black to mai ta alo sa mano malo ia Scotland Edinburgh ia November lo fa mo fulua McKenzie ta mo mo te mo ilo number 4 ta alo fa te le valor te sanganei wa fia ile au fa leo ia le All Black ne luma Ethan de Groot Cody Taylor Tara Lomax Scott Barrett to Bovai Wallace Titi, Sam Kane, Marty Savelle, in a tour TJ Perenara, Baron Barrett, Caleb Clark, Anton Leonard Brown, Riego Ioannis, Everese, Will Jordan, Faleo Asafo Moa, Tomaki Williams, Basilia Toshi Sao, Patrick Tuipolotu, Luke Jacobson, Cortez Ratima, Damon McKenzie, David Havili. Le Wingamalos, the Wallabies, Yamarika, Coroni Pette, Wapalasia, Ulonga, Faya, Onga Joe Schmidt, Molitalo, All Blacks. O koroi pette sa whanau feti sa vea matam ta alo pita sio na lelei Australia. O le ruafa sulimba ma le ruafa ma le rufulua. A e fōringa mai ale o i leisi tūlanga lelei lan ta alo. E au fia ma le palasi o le polo i pasi whai ngō fia lua. Ta pasi ai li ta alo ngai sini i le whai unga le vāsu ma le All Blacks. O sui tūlanga ne iai e Dylan Pitch. Ua se furu ma le lima iai tamata alo e iai tupu anga poriki i Australia. E ofuina i ale tōringa samsama a le Wallabies. Kalan al neyaso, iai per file mumar fea, paaroloi, itang tauma, soy foyan. Talo le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e to ulu na itimu mai ono mamafa i se taimi o le nei aso, ai o le alangi le leianga i atu le awa uli, se i vanga na ai nai au e ufiti le langi.
E angi malia mai savili mai le tu matu i sisifo fa solo ina angi mai le tu sauti sisifo i se taimi o le nei aso. O le vevela fa mawina mo le so e se furfitu tikeri ma le malulu e se fulu tikeri. O le angoto le la i le 2 minute te ai le tula e ono i le afia na nei. Mo le aso atai au e langi le leile tau, ma o le angi mai savili mai le tu saute o le atunu fa solo ina angi malia mai le tu sisifo i le afiafi. Fevela fa mawina o le aia e sefulu ono tikeri, ma o le malulu e sefulu tasi tikeri. E o soa ele la ile tai au ile tasi le minute te ai le tula e ono, ma o le angoto eifo ile 2 minute te ai le tula e ono i le afiafi. O la utala le nao le tamo le soma le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ave ole la ua punitia fa
ho le siu fo fonga mali o te mintai o terra ma le sulu ma le fionga ia pese ta puni le rivaingo la woli ma le pese na o fai ngoina le tai iau e vai a tui fo tatu polo klami whanga solo i le rifo ia woli wha malu toi malu nu mai ma le savili o le aso fo reile malo la vale o no sai malo le wha malo losi te antia se uli mo na leifi mo tatu tala e peo le wha fonga tu iai ia o le avicina malo longa tatu tala mai a se uli se uli fo i le aso nga fua o le vai as fo pe a tatu o le lofa malanga le o le tua le onga uputo muli wha malo antu alo sina anti a taifo fo ale sana e va pe fo ia pele fale ali io e ngau kom fai al kofi io e o kom fai a kwa i peita io ia uale o le na ai on sai mai pian tanto a fai o le te ele me fina ngalo i te o programa me le o le amito le o le futa ma tu ni langa ku pu fu ia wiste le mele o lo te ma fo Papia, soldi, o le mele o tupu po le whawhita, uli le o tupu ianta i te temini. E le ai masisio o iei le whawhita uli. Io, e ai sei whawhonga fo i la iai. E iei le tina, malona a inga i nai ma ngele i sasai. O lea na whaina ma whaaleanga ina lo la tau whale, po lo la tau mota. I lo longa fo i e le na a whiai le antunu, i le tau sanga na se ima vai antunei. E o mai lava la i le teimi nei. O loo whao ngā ina e si a inga lea. I ala pai fafo. E ta e le ai se tu lau, pe wha malu ai fo. O lea la sau fika iai le malu nule sau teimi nei. Ma le ki o le wha ngā au fui le li fafo e ta e le lava si tu lau lava le wha funga ngā lea tunu. Fa mai le moli mau le tina tonga le nei. Ua ia ma fau. O ni usila le nei. A o lea ea le mea wala i o na o la whapea. A o lo lantou whale motu lai au maua. A e wha o ngā le pai fafu. E ta e le ai se i tūlo la walau whaafunga. O le unga o lau tala. A whai o nai te whapea ne. O, se e makua. I oe, polonga lau maa faufa. E ila se se ka koe koa le loko malu i whafoi o e wha ngā le pai i whafoi wha malu. Ioi, o le mafua anga wala i ona tuat. Le anga ye ia le mea nei ta o le mafua anga. O le whaimai, o le pitonu o mangele, o se tasi lau pitonu una pitosili o na matua ia whaina. I lo longa, i le Auckland Anniversary e pei o na morimawina e le toa tele. O e se le toa e ngā lo longa. Ia male ma mafau timunga, ia male sawa i fo i masavili, i le nātau sanga ua tuna yantu. Lua se fulu masina mulimuliane. O lea lava ele i whaia i eise whai unga, a le pule ngā nua au kilani. Ele mea le ta ua o le categorization. Po o le wha tūlanga ina. Po o le whea le vaenga le lawe ai le whale. O sia ainga. Ai le na o la tūlea a whia i le tūlanga le. Whai mai. Na o le se fulu ma le vanu whale. Mai le iwa se fulu ma le lima. Ia leo whainga o whale. O lea ua maua i le wha tūlanganga. Ia po le category. A o mangele fo. O le pito nu pito sini a leo na mawalano le paseni. O fale ua maua le wha tūlanganga lea. Mai le pule ngā nu ua au kilani. O le makua ke leo le wha le tonu. O le mafua anga e pe o le ta ua mai lea e lea fo. E le pule ngā nu. Ona o lea sa lantou wha tali. I le tūla fono le malo. Ina ia whaia se wha i unga. Ma wha sa fua antua iloa, le wha antulunga ina, o mauta nei po whale i tutonu, o le pitonu o mangele. Ia e pe ona ta ua maile li poti le lunga o le TV tas, o loo wha pia mai ai, e lanta i le afe whale. Ia au kilani antoa, o lea lava e maua, i le lisi wha atalitali. Wha mai e soso antu i le tolu se fulu pitonu, e luas fulu lima whale, ia pe sili antu fo. O lea lava ele i maua se wha tūlanganga. O le makua maka au kia o lea kua ngā mea whape. A ta au le lua se fulu maasina o wha o ngā lava le paipale i whafu. Se i tūlo wara wha afunga ngā lea tulu. O se me valea le yantia. Ioi, wanmo le uputu sa umre ngā tūsa. O le makua wha vale o le kua ngā mea whape. O te ofo ui ni tangata. I le wha tūtua.
Ia fa wale ma fai si ai nga no si sime. Ola o fe la ko fa le le. E fa mele fa mtala ngal tina tonga le. Ele u mia pele le vatu. Na fa fo wele lan to mukuka. Ia ole lan to fa le ta ele la si tulo. Ma ku wa fa le nga inga la vo wale ma fai ona fa nga no mo pipa le fa. Yana no fola o mi fa singa ifo. Luas fulu masin. Ko e fa masinga ankoa le lua tausang. O le ala vai polonga si ai. Ile melea o le mawhai ona wha antulanga ino la tau whare. Sei whai ele kādwe. Wa umawhi lau na ole a inga le whare tupe. Pangwal kana le whare kupe. A le maua mai le wha maumangana mai o ile pule ngā nua au kilani. O lono wi. E le mawhai ona toi wha popontu se le ni toi wha le iai a le tau whare. Tālo whai. Tālo whai si a inga. Peter. O le tala fia. O lea ua whai mai nei al pule ngā nua au kilani. Ea o lea ua pasia. Ea le wha aluina leo le tino i tupe. E 5 miliona tala. E pui ai ia whale. E lua se lau wha se fulu male wha. Ea o nisi nā o whale. O lea o lea ave iei le wha mua. Mai whai mai le wha mtalanga leo te whai tau atua i. O mangele le pitonu mua lava. O le awa apea leo na pa o isu o le vaenga lea. I le taimi a mantail ngā rueng. O le fisili tele re sa wei. Wa mwhaianga wha moe ka kong. I le wha makalanga le. Ko sa mwhaianga wha mai moe lo o ia. A wa lewa mātou whaianto lewa pāsia le tino i tupena. Ia ma o le la a matanga rueng. O le fisili. O a whiali i le kōpure ngā ngu o ri a makairi ngā rueng. Wa whaingo whiana whai me o lewa pāsia. O lea o le a whainga. A le fisilina o a fea pa o il suo o le mo ko sa le maluru ia le foi alu antu le yaso e le ma se ka ko e fia ko alu ka ele fa fusi tu lo wala fa fonga ngazam ia ka no sia o le nai fa fonga mai ni si fo i o tamali i o le tanto o tunu o le tau au fia i tono le pulenga nu wa au kila o se fa no nga telena ia ma o se tulanga ile te tau na tupu ke fufu ia uele Fe koso i solo fa pa kolo lo yo le lea o le mata. A o le alulu le tak. La se fika se sio le wari i e ka fia le mata umpure. Pe a fa pe. E fa yaku yensis. A fa ngala ko pe para i fa fosikul. La ko fika fa ngam. Fa yaku i fo. Ya le o le wa lus fulu malefitu minuto te enele i tulailo. E o se tasina vaenga na untantia tu yo o tafa. Ina ni te wewe hapea, o le isa usuka le asolangi. E ungo woki le asongi ungo leo sa usuka. Ia e manatua si a inga le mangele. O lai wha o ngā ia le paipai whafo se i tulo. E ta e le aima wha malua. I le malulu o lo iei tanto i tutonu o New Zealand. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa. Radio Samoa. Hi, Radio Samoa listeners. This is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa, 1593 AM. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa, 1593 AM.
Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O a fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le ai se tongi mai le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga I a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valuselau, lua tasi, lua lua. O valuselau, lua tasi, lua. Mai le valu I le tai au se io o I le lima. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fianga o le nei vaenga le o le male rubber band ma mauto tasi a suao stasi fa tunga tuai ya o fa goina ya la rita ina ua fia sfulu male vanu miru tolo ton ta le o le tu la e tolu le nei fo I vaenga o le woli ya o wa woli fa penei e ma san yai tanto ona talo no antu inisi fo I o alo matama fa na o Samoa o lo yai tonu o mene o fa fianga ale o le musika ya o antati fanga polana vole tu inga taleni wo fo ina yalo matama fana wala tanto tulu ya antonu lo la tu sa fo le dai le ngata mo sa mo tonu au tero masamo ya malela no langi ato fiela ile ni vainga le o le wan tanto fantasia ya male tu mai taibo le fionga ya fo no ti vai o tu sala Natalie toi vai o se tasi fo I alo o Samoa ya wa I longa lona tūlai mai fo I whaafiafianga ese le ngata I le tale ni o le siva ia e whape fo I sa awai te tonu o nisi o anta tifanga ia o le fo I sa whailana vasenga ia o ai ia siva alo matama whanau whaantalo wātu fo ntipo o Natalie le rei vaenga le aso maa lona soifua ia whatalo whatu fo I ila whatalainga ia whaftai mo lea wano tu ina mai lona I tangata whatau wa Ma lo fa tai fo I mole tali ina ole vala awantu ole nei ya la leo tanto te mafuta Natalie mfaiona I sao noa o fe se to no o fe se to wala la fanga I sa mo ya o so fo o nei on tua ava mole silafi ia o fonti vai o tau sala Natalie le tu langi to e vai ia o te sau mai a whenga vai lele Matau tu mga ngai fole vau le whanga, vau vai whale alili U polu. Ia a o vai sala, satu paitea, fusi sa futula whai ia ma iwa I le motutele o sala whai. O na iau mātua o manua vai a siaosi, ia manua vai a tongia I siaosi toe vai. Ia whapea foi ia le ati mantai, sina po ula siuli toe vai. O a ule ulmatua whanau e toa lua, ia ma olo iei foi ia lau tamateine. Toa tasi, ia tia I manu tau pona pona. Ma lo vau taia funti. O le tūlanga I pe o na lausi le fiai, o e le pa ia ma le mano le antonu a tātou toi fo I tua. E le tausanga I lua a fes furu fitu. Ia o le na whamaru iai nai, o e ma vea I ma tausala o Samoa I New Zealand. O le ase tūlanga I te manatua I lea fo I vai tau. A o lea fo le mafua nganale, o na fia vea o e ma tausala o Samoa. It was a very long time ago. I feel like that was definitely a long time ago in terms of that experience. I mai lava lo lai titi sa o vaaia foi taumawhainga foi o nisi o ainga. Ia nisi foi o uso mātutua ia po tausonga foi sa whapena o na auai atu I tauwanga o le mis. Ia ma sa whamanuia ina foi o lato tangata. Ia Julia Toevai was one of them who was Miss Samoa New Zealand and then went on to being Miss South Pacific. Who's my older first cousin on my dad's side, and then various other aunties and relatives too. And I guess for me, as a Samoan female, there aren't many platforms where, we have specifically just for females to showcase whatever it is that they've been gifted with. And for me too, it was an opportunity for me to not just showcase what God had gifted me, but just o se awala fo ia tautua tuai I o tātou tangata Samoa I nei New Zealand ia whaapea fo I Samoa ia manisi fo I o atunu olo o nofo mau ai o tātou tangata. So I definitely felt empowered, and obviously a lot of people know me as a dancer. And really my exposure to dance was through these pageants. So my
my common thing to do every Sunday, mai se ala ina wa umato lotu o mai fale feto na ia wa malolo lo ia a inga matua ai walula ia o walu nofnofo i le meolo i le TV ma a matalona fa solo ia le matmatanga o Miss ia matauwanga te wila ia ma o atuaila o siva I tapes na, so it was definitely something for me. That's kind of how I self-taught myself to learn how to dance, but also just feel empowered to watch these beautiful Samoan and Pacific women and see how much they had to offer. And I thought, I could probably do that too if I had the courage. So yeah, that was the start. All right. Well done. 2017, 2018 doesn't seem that long ago. Wow. But if we think about it, well, like you said, yeah, I think, 2017, anyways, you are part of the, correct me if I get this wrong, is it Ura Tabu dance group? Yep. Ura is the Cook Islands term for dance. So Ura Tabu Pacific Dance Company. I lalo foi taita ingo se tasio alo le atunuu ia Charlene Tedrow. Ma waova foi male sfulutau sanga talu ona o siva il kulupul nei. But it has been a while since I've been away from the dance scene and gigging with Ura Tabu, but you're definitely still a part of the work that they do and supporting from afar. Now people obviously know you from dancing and with Ura Tabu. But I saw a story when you became Miss Samoa New Zealand 2017-18 that you have just graduated with your 3rd degree. How do you do it, Natalie? I mean, if you're scared of your parents, you have no excuse. Definitely grew up in a very strict, if you know, Samoan household, and there is no other pathway. You go to school, you get to high school, finish high school, you get what you need to get to make it to university, and then you do whatever it is you need to do to make sure that you come away with a few pieces of paper if you're lucky. So definitely I didn't see any other pathway than that. Even though I kind of drifted from what my parents kind of saw me studying, I definitely still knew that I had to live that dream. Because a lot of us, products of migrant parents, na o mai ona o le sailina fo'i o manuia o inga ia mai se fo'i o whanau, and that was my way of giving back to my parents who worked hard to put me into school. That's the least that I could do, yeah. Man, 3 degrees, eh? So you're now currently working for... I'm with Te Whatuora at the moment. So. You are with a very, very interesting ministry. I'm surprised that you are still there, Funti. You know what? I'm also surprised. What is going on with your ministry? I don't even want to comment on that because I don't know myself. I only started earlier this year, actually. A good friend of mine convinced me to come over. And again, she saw my heart to serve our people, and that's what a lot of us... That's the reason why a lot of us go into the different fields that we do, is to serve our people in the wider picture. But not so much for us now, but the future. And obviously being a mum, a solo mum of a young female Pacific young lady, I see that as my obligation to do everything I can to make sure that she grows up and knows that she can do whatever she wants to do if she puts her mind to it. So, how important is the role of your parents with you and your young daughter at the moment? Very important. My daughter is the only grandchild on my side, and I'm the eldest of my parents' children. So I've seen how much life she's given my parents, who are also, they're getting old. Whapea ka koe e mafuka ma koe, I leo langa a koe le loe le ku mau le mafukanga. And so
I think making the most of that, and that's the biggest gift for my daughter, is to be able to grow up not just with her parents, but her grandparents and any of the other older relatives, aunties, uncles that she may have around too. Man, well, speaking about work, Whantuora, what area of Whantuora are you working in? So I'm in the Pacific Commissioning Team, which is a newly established team or Pacific Directorate within the organisation. So we're still trying to find our feet too. But again, for me, I'm new to health, so it's a completely different area for myself. But again, like I said before, whatever we can do to help benefit our communities as a whole, and what we can, because we can complain and say whatever it is we have to say in regards to what's happening around us at the moment, not only in this country but the world. But if you have an opportunity to do what you can and do your bit, then I think that's enough for me. Yeah. Fantastic, Malova. Now, not only are you a dancer, but I see here that you've been in some movies as well. Yeah. Yes, not by choice. I feel like people just think, oh, she looks like she can do, maybe just chuck her in that. So, but again, very, very, very humbled and blessed to have people around me in the networks that I do have, who have given me those opportunities. So it's definitely been an amazing opportunity. That was Brown Boys, who's also son of Samoa, Hans Masoe. That was his film. And then just recently I was in the theatre show, Bring It On, by Strictly Brown. And yeah, again, I am not trained in the acting world. However, I will say I'm a pretty good actor from Lokamaiki, if you know, you know. Even though they gave me male parts, that's okay. I think I played King David at one point, but that's definitely, those experiences have helped me with those opportunities, and definitely hard. I give props to all our actors and actresses, especially the ones who have made it as far as Hollywood and the international scale. Well, I see here that you are training at the moment, currently training for the New Zealand National Fitness Competition, at the end of October. It sounds like you're an all-rounder, Fonti. What are you trying to do? I don't know. I think I'm a little borderline ADHD, maybe. That you can't sit still and you have to do something. But once I settled, I stopped working for a bit and did a lot more freelance work with my dance, and then helped out with our Vaiao family in terms of koso. And then once I kind of toned down on the dancing and gigging life, I turned to training. I think for me, very out of my comfort zone, but also something new. Another skill I wanted to learn, and then even better that it was at W Performance. Shout out to Weta and Flora and our WP family, who are also children of our mighty Samoa, who are doing amazing things in that field. And for me, it was more taking care of my mental health and well-being in that sense. That training has definitely helped me through a lot of difficult times. Everyone has their own story, and I think for me, training has definitely helped guide me through those times. Now, for those who are watching, and for our youth, what would be your advice to them? You said in the beginning that you started off as it's a passion for you to learn dancing, and then eventually you became a dancer, and then you joined a group, and you also became Miss Samoa New Zealand, as well as doing so many other things at the same time. What's your advice to them, in targeting and trying to achieve their goals? I think one of a very common
thing I say to a lot of our people, and especially our youth, is to do what you're passionate about. And, you know, there are so many opportunities now. I mean, back in my day when I was growing up, it was if you're not taking law and if you're not going to med school, then, you know, those were kind of, or anything to do with numbers or science. It wasn't really a career path, but there are so many more opportunities now, and our children are so innovative and gifted that they could make something out of nothing. And so if you're passionate about something, pursue it. And surround yourself by people who actually support that. And a lot of other people, including our families and loved ones, won't necessarily understand what you're trying to achieve now, but in the bigger scheme of things, they'll soon come around to understanding what it is that you're trying to achieve. As long as you do it with the right intentions, then I'd say surround yourself with the right people and do what's passionate. What you're passionate about. Because if you don't have the passion, there's no drive. You know, there are times where you're worn out and you lose kind of motivation. But if you have that passion, then that's the little ounce that you have to keep going. And yeah. All right. Well, we would like to wish you all the best with the fitness competition. And after that, what is next for Natalie? Honestly, it's taken so much of my time. Training, we pretty much live at the gym, and so I'll probably take a break. But see, again, knowing me, I might just say, I'll just take a break. I'll wait for another competition to come up. But I think for me, definitely the next thing would just to spend time with my daughter, and make up for the time that I kind of missed with trainings and whatnot, and just chill out for a little bit. It's been on the go for the past year, and so we'll be heading into Christmas and the new year. So I guess just making a plan for what 2025 looks like for me, and spending time with family really. All right, and final word for your fans and especially your family that are tuning in. Just sending my love to my family all over the world from any of those villages that I've listed. My bosses who let me come here in my short break to do this interview. My Auntie Sarah, thank you for throwing me in here last minute. But again, these are opportunities that we don't, that I don't take lightly. And so it's awesome to be here and to speak again to our community today, and just sending love to everyone, to our kids. Enjoy your 2-week holiday, and God bless your parents too who have to deal with you for the next 2 weeks. But otherwise, thank you. Whaftai and whaftalanga mo le avanoa. Aunga. Malo whaptai, o le daua mai moma whafunga le tātou tunu o le whiangana ia whonti vai o tausala Natalie toe vai. O se tasi fo alo le tātou tunu o e lenga tei le tāleni o le siva, o le wa ngalueni tono le matanga aluenga o le soifua mana o lo ina, e le o le whalema i e se alme tu ela to ofisa, e lenga tei lea, ia o le fo i o koleni atu, mo le tauvanga na o le New Zealand Fitness Champs, le whai e le whai ungo le masina, fau le masina o ke topa. Lono wing, whai o e se meo e nau iei. Sau sini wha atu, aue tino wha, ia tanto wha teita ia Natalie. Tolu tike ri, ia siva, sau ia ka ki whanga, tausi le ainga, koe alu le tauvanga, ia mo le soifua manolo ina. Longo inga a mpa u meoa, o ie sau ia se meri wefa, ngā re kāsia re meka ki alu iei, o le kauvanga ai. Ele ai se totongi o auaunanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I auaunanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia auaunanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi.
O le vetu au lele ma le vetu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga Inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Pa malo atu le nei asfareile se whapoponga o talafo o le Radio Samoa. O le whaaiunga saina na whana ne aise a upenga o se miso a nga i le vasa Pasifika o se tūranga e whaapole nai ma e le nofo maadi e whina ngalo pe na whainua ni Minister vai Papua New Zealand Winston Peters i le ripote le te o whaapamalo New Zealand. Whameururu e teimile o whana ne aise a upenga nga i le vasa Pasifika i tono le whasu whatau sanga o tunai ma wo whainoi le ripoti se whaamtaranga me le ofisa le pui ngā saina e whapeo le miso leo se vaenga wana petuna inga tautore ninga e whaia i tausanga te tasi ma e le i whaturanga nga i se atunu e na pa utanu fo i vaenga o le sami sa fuafuanga i ai. Sau no Winston Peters e le tari eina le turanga ma ro o au ina mai whaamtaranga e tusa o lea ngā yoinga i le te minei ma o lo fasota i fo i mapaanga me le Pasifika e tusa o le nei ngā yoinga saina. Lea audia na nafi te miniusina, le oro ta ua na whana e ile miso lea whataitai i le vasa Pasifika. E telefina ngalo ese o taitai o atanu u Pasifika ua amata anginga i upenga ta whairangi e tusa o lea mata upu ma whairoa i le te e atu i eitu ai ngā yuinga saina. Ua whairosa pina ngalo le fia o le Minister o le vai Papua New Zealand Winston Peters i le whonotanga malo o whatasi New Yorka e whatatawi nisi atunu umariso o na whaonga ina o le malo sianga le whaingo le veto i le Whapertania. Whaonga i e Peters malana launga le le whonotanga e fola ai o le awhi nau New Zealand mo sona no foa i le United Nations Council mo le no fo inga le luafe toru suriwa luafe whase fulu. Ta wale One News o te roa sa palo taina i le Security Council lea malo o whatasi le lua se pulu whaa i le mai au se campaign e se fulu tausanga sa whaia mai lua tausanga na au nai le Council lua lima ma lua ono. I lana launga na whorasi ai e Peters le tala anga o New Zealand ma malo o whatasi a to ai ma popolenga i le so ona whao ngā o le malo si anga leo le veto sa uno ai fo i le taua ia a Lucia ma Ukraine a meise le bevesi i Gaza. Na whaelo fo i Peters i le General Assembly, wa to tele tala vau o New Zealand, sa au fuatu soi fua i taua i nisio ele e mamau ese, mai leo toe fia wa ai pe o fo i se tūlanga o se isi taua le larolangi. Whaitau se laua wano whai ngā ruenga le a AVC pe a tapunia le Timaru Midworks, pe ona liputia le so. Se fofuanga e tapunia le pisinisi le Canterbury, wa folasia le Alliance Group, ma pe ambale ono se laua wano whai ngā ruenga le a fia. Wa mai le televise tasi a whai e whamania fofuanga uma, pe a mai ale whai o whaatala noanga, no na winga le a whai ngā ruenga le a fia, o le a ofo iai ia le a wanoa e toe talo sangai, e whai ngā ruenga ina i isi la le company. Ngā lo putaua ina e whai lava si tō tele o i la tō ia o le a vāia lava. Lo tali ia ainga o nei tangata whai ngā ruenga i le company se isi whaalinga e mautinoa le a telefo i se a whianga i nei tangata pe a whai e mōtu sia le a la tupe sa tau si ai ainga ma tau tue sa iri fo i nisi ngā ruenga i isi wha i tuo New Zealand. O iei popolenga o nisi e le tau mate le a wha popo fo i nisi rui tau mō na isi ainga pe a wha muta le tui nātu fua o test o le COVID se furuiva e au noma se tutongi e pe o na whaia pea taru mai le lua whelua lua.
o RAT test po o rapid antigen test le ua malamalama i le to tele i lona whaongaina talu mai taimi whainga tālu COVID e amatatu le vasa fōna le toi mawafua a le a whaatau mai e le tangata lawa ia mana o mia mai supermarketi ma whale talawai una e mai ai rasa tors furo September le fesosoani tau tupe po le funding sa whaatupe ai. Whai mai le te whatu ora o teste tu watu i le teminei o le ama whai peo na wha awawa na wha o ngā se iau o ia me lua whelua fitu. Ma o lo o ma whai pea o na wha o ngā. Ai mo teste whaatau pe ama le ono tā lai le teste tasi pe tolu se fulu mo le pepa e 5 testolo i ai te tonu. To telefo i le o fia i le wha amuta o le wha tupenga o le fesosoani pa mai ala tau sa tatau i le malo na wha wau pea le fesosoani le nei mo nei tangata mo se wha mama avenga le nei vai tau o le tau ngatau le soifuanga. Tala muli wa whaia le wha msinonga le wha i unga e turi le whale le wha salanga o se tamaita isa ia wha o le o ti ilana pa anga ua lewa o na la mafuta pe i o na ta ua le lipotina ua i o ina morianga o le whasi o ti tangata pa i valea. O Donna Henry, pe ona riputia le New Zealand Herald, sa mua i mōdia le whasio te tangata le mai o le whalavelave lea, pe i ta ile la wina lona i unga, sa whailo ai le whamasino, na fuafua Donna e wha o 5 pe tuilo na to lua se tulou, ai le o le whasioti, ma o le mafuanga leo le mōdianga o le whasio te tangata pa i valea. Sa whaiani whamatalanga mai sui o le ainga o le uamaliu, pe i ta ina whailoa e le whamasino, pe ama le lua se fulu tausanga o le mafutanga i la ua afia i le nei mata upu, ma e ui e masani o na whaamatala o se mafutanga le lei, pe i taisa iai taimi sa afia i wha le tonu, ma vala awane ai ma leo leo. O le whaasalanga se fulu lua masina e no fusala i lona ainga, a iai manisi a iainga ua whaatulangane, e au fia i le awai se por kalami pisosoani, mo le i tu pao tamai tai. Tala ia le Radio Samoa mo le nei asfareile, manuia tele le wha i unga le vai aso wha soifuaia. Talo le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e to ulu nai timu mai ono mamafa i se taimi o le nei aso ai o le alangi le leianga i atu le awa uli. Se ivanga na ai nai ao e ufitia le langi. E angi malia mai savili mai leitu mātu i sisifo fa solo ina angi mai leitu sauti i sisifo i se taimi o le nei aso. O le vevela fa mawina mo le so e se furufitu tikeri ma le malulu e se fulu tikeri. O le angoto le la i le 2 minute te ai leitu la e ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e langi le leile tau, ma o le angi mai savili mai leitu saute o le atunu fa solo ina angi malia mai leitu sisifo i le afiafi. Fevela fa mawina o le aia e sefulu ono tikeri, ma o le malulu e se furtasi tikeri. E o soa ele la i le tai au atai au i le tasi le minute te ai le tula e ono, ma o le angoto e fo i le 2 minute te ai le tula e ono i le afiafi. O la utala le nao le tamu le soma le aso atai au. Hey, hey, ho!
Se fumani o le sunga ia wino le rivaenga o le woli a male pese o a whaengo ina o le tama o le whaiwhai asu. Eba a talo whaen tue le rivaenga o le woli ma tue langa te leo le whana wa onga le utu wa onga talo tamaiti o mai au tau. Ea mai lea onga le riaso santo o i lea onga. Ea, ua tu ua lea onga i le ngantua o le riaso for rain. Ea, vape fo ia, le ri fo ia kuantalona tolu amu i au tau le la tu manolo. Lua va yaso i oe na o le aia moe ala ai moe vai. Whaise fe au e te fisosoa ni ai. I le tulanga fo i le lepe o nei ai. Ea, o tātu ai. E uninga le antoa le tātu polokala masani o Vasili Mantali. Langrong i malo si le wharekeke o le Finas Delight. Se maua ye keke o aso whanau whai piponga. Ma so o se whaa moe moe. E mawhingiona e anga i lungo lanto Facebook ta i lalo le PHI NAS Delights. PHI NAS Delights. Ia te le manona i mauanta o keke. Ia mai tu ai ngā flavors ese o lo iai i lunga i nā. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tato whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysouth Road Manrewa, pe flaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Vasili mo and po alofa. So whase fua. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Te tala mai lea so lua anga i lea so sa. Mai leono i le tai au, anga i leono i lea fiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loa i maua i tau mawhitanga lea so. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
mala wanchi le was full vitu mala afa medu to ten ile July tolu wa sisian to le to mala danga ale ka for you le wa tasi ile to punta ya any le divangola woli talo fa any man lo nga lo wa maile de ya so for really. Ya sal falava se manu ya lo se solo manu ya lava le faraile mana ya le tole ne ya so o mailo sunga. Ya puna lo fa le wala vasia ya o maile ngai ku vai. Ya lo se solo manu ya lava le lo fa le ngale ma fala ni fu ne ya lo fai u fu ngal ngai ni fu ngal ya lo ka po you. Ya malo ala ngalo malo lo sa ya mai anta tu fa pito na wa fa nga solo ile ni masino se temba mala ngantu fa ngol bayas. Ia pasalo fatu le paia malmalo se no pele Samoa il tau au na foi nei o animal sa to fale sa vale la ulo le ka for you. Ia olo ia ta to pa uma ta to fa nga solongo foi ta to se ta to sa vale mai le mai sa vale se pa ia foi le fo wilo lo to sinio mai ele se lo malo le tino. Ia o mau ta to pa nei le ka for you sto san mo oi. Lo ia ta to fala ulo sto se la ele lava o mfaina pa la ele you. So se la sene foi em faina apala e se savale. Ia pele ai se la sene le leilo ngoa au e fainga luenga tu mau. Ia faina so faia le savale lungo lo ngoa. A fa pe fo sa ili so savale mana o se super so swani. Ia o mau ta so cashback mai ka for you. So swani fo mo o mle ainga. E talia so se la sene, talia lo ngoa pe fa pele anga pele lei. Ia o ka for you so san tele lava mo oi. Ai fa pea lava e mau atu mau pilani. I alo ieta so mea lo whakiliwa fua lava tāwale lo mau ta pea wha pea whamania ina lau apalai mai to whatāwale. Ia awane i ngalo tato telefoni le ova te lau lo fitu whai wana walu. Ia po tato e crash foi le tole te lau koe tā forma le ua. E te whasto sa ia i mato nei mato staff nei te for you. Ia mato stani mo oi malo a inga. Ia tato li po te pupua tina mele mato whatāwale whastai tele lava mo lava noa. Ia te manu ia lava fufuanga toele ne vai atu. So fato fua. So I forma ia manuia le fitu ia en yo le tau mala danga le ka for you te moa e manu rewa le la tau tua ia mala la tau nang foi a wa la sa linga leo so sa mo I tanto e lenga tu nei au kilani a fa be fo ia tu no e ma o le wulu sfulu midu tu te nei le tu la tolu te maiti fa mo le fu spa tono le ta vale tono le fale sui la va onga faisa me ai sa koma sa no mai mo le tanto por kalambe o linga le ia le sofo e fa ia mala tanto sei manu malo ai le fa longa o sa ni le fa keke ole Fina's Delight. Moi tu amo. Lea o te mita si o tu nuna o whanau ai e hui na tau whetongi o na tangata ai miliona pēla vai lewa ai o te le whaangaloina le pērina o e le Pasifika lau Time
Longa mali e dau le tumitai o tinei wino malapese o frango ina penina o le vasa ina ulus fulfa mi rutu wata ni le tu line tolu ya elo to mouse stabio na udan tu le program me manto male fanda o frango ina officially mantali lango ina malo si le frikeke o le Finas Delights mo lungo le Facebook ka tanto keke le Facebook na PHINAS Delights PHINAS Delights o le fai ungo le vai sone ala va bella on foi le teloniso da longa o le da longa la le te va iantu fo le fai le poanande le o tau ye il semi final momua mantua preliminary final si o le jam sanga la kapiliki Australia lesa awe to fo i male awole Warriors in New Zealand e le Manuelan tamu fai o le po anani o le tau ye le au malo si le Melbourne Storm e male Sydney Roosters e mantua le au le ta aloi le sunga ya suani o le afo lona tau sanga mulumuli nei le ta longa le lakapiliki ai le se e antu o ia i le ta longa o le lakapi uni i le tau sanga fo i au setani lava lona wingal sa ta longa nei le po ana nei ona tau lunga leo le ta longa lona lua o le semi-final ta sanga lakapiliki i le po ana tai au leo le afatau ye ia le au le Panthers ma le au le Sharks ma ta ina le ta longa na le Sharks i le vaiaso na se i mawai atu nei le na futau iei ia ma le Cowboys toi tau apa mai le ma le Cowboy ska ma Valentine home ia manisi fo le lantu au pitai ia ua mao lava i luma ia le tau mawhainga na a le afo a le Sharks o le whai unga vo le riva yaso o le a whapeleo na whai ia da longa la kapi pe lau na ia le talonga le va New Zealand ma Australia le fefia ta au le lo mo Wellington 5 minuto te ai le fitu a o le pua ia le Bledisloe Cup ua mai ona toe fa ia ila le lei ia ma solo le ia ma te ulo tono la kapoti ale uni la kapia New Zealand a wa le tausanga fo ta longa ile va le sa la tongi ia Africa i saute ma Argentina o le antum fai Africa i saute e langa le to ilalo ina ua malolo ia Argentina ile va yason se vai tunei ile ai das ai o nanta longa Africa i saute lus fulu mo le valu Argentina lua se fulu malaiva e la malata longa ale au tini Samoa ne au tomaitai ua fai ngoina o le manusina e fai alea i le vaveao o le asosa a saunei e fai le nanta longa i o i le 7 Stadium i le anturu o Dubai ma o le Afritau iei la le au o le manusina ma le au malosi lea mai le antunu o Netherlands lona winga nga uma o isika longa nga i le vaveao ma fai anto e lava ma le ta longa na le tanto manusina ma le au malosi mai i le antunu o Netherlands e fai lea i le afo le lima i le vaveao o le asanga nga uma nga vavalu lo matalo la usaka po la umo uma na vavalu ona avelo le teu tono le pusa aisa ma ko fa lo lolo le pepe e la fa ali fo la isa jala van tu ile uso ya kiona male ainga idai Australia oi ai eu voilà au papa So what? Say if I
tasilima iva tolu Amor Radio Samoa. Tasilima iva tolu Amor. O laua tela I titi lewa la afole tolu le vaingo le so talo fu mai tifa talo fantu fo I mantua e ma tole uma ia nga ia to piki le fana wa onga ba lo la via to tole o sai I le ni kwantalo no tolu ua mai to mai ti e a mai le onga le dias for really au yo tole na uma na fila na e se fu ia li le e se fu ia ni o ko ri ma ma le via o ile onga le so muli muli ya yo tol balo sil savili ma le timu ma le manu lu down na lila ali tomit le le o le dawa talanto le tanto le na il rivango le wuli mo o jo vala mai ile tanto numero ma sani tolu fitu tasi lima I tolu tali tanto sili sao pese sela utali au te pole tu la valo ngon tono le tanto sei o le sili mo mo le rivango le wuli o ai le au la capipo ai le antono o lea e taa ano male manusina sa moa. Ile vave au leo sa a sauni. O aile au laka pipo le au o ipo le antunu. O lea taa ano male manusina. Ile vave au leo stona leo so sa a sauni. Nga. O le tanto silimo mo le da le ia wauli tolu fitu. Tasi lima I tolu na utalantu mo o tolu le whanau. Polo ka lame le whanau. Fe silima tali le ia wauli langolongo ina. Ele Finas Delights. tau vangali e o resona li o foi sile vole so le joy lus full family nu tona tale o le tu life por la mer fana o le divine o le William Fern vala o me o tole tolu fitu
Tasi lima iwa tonu la ngole ya David lewa ilunga leina tala fa David o amayo. Ale manu ya fastele lo fa ya tsoso man. Ta ile le sa el now. Yo so ya un nei kwatro mut. Ma naia io wala to misa vila ngalite. Yo me mo mosa fa neta ya o matongo fiesa. Fa le mato lotu ya o mal mato lotu. Ya sa fa ni mato tape nana le mato potu. Ona lewa na le la to fa le mato potu le la to renew. Oh. E fai le te mile tu wai le au. Iyo. Longo winga la kaunga ko wa e aku hui le leo la wa. Ah. Felisi mele po kwa unga ko e toi mana ia. Ah. Iyo. Ite loli sa man. Ia. O ma le per mato lau. Le singa lang al mato fa ya unga. Ona tele lau pa si fafu o tele lo pe fanga fena sa jon lau tai mi mua ai sa malete temina sa fiu mi fafu o lona winga le lo pena va tu foi le to tonu ai le i afu umana fau le potua o iyo longo winga la ile mfento ya mai va penga ngal male pena le mai ngai fafu iyo o le toya nga o fela nga wavi o malete pelela avela pis ave sa o ale la pis o intalo fai ia kalo si ia o le amo se ke si forward ko foi ya ali te iyo le ya on sai me lunga tanto leina talo fai le sia o le o Julie talo for Julie Telefa o amoi oi mamia fastai sai alu la unga nei ya Julie yoi wala me sa fai la Cleaner. Sorry? Cleaner. Or, Cleaning. oh, you were cleaning, surely. Wama malar ko po kuaw. Yoi. Surely, si tai. Oh, for the street. Tai le tele la. Are you happy or tu wala? Yes. Yeah. So, what are your plans for the holiday? Oh, thank you. O fia ngai ke yoi? O le McDonald's ngai ke yoi? Choli ka fe ia le ia o sai mai nga o ngalonga fa ia kumara o ka fa ia ku ngale McDonald ta lo fa se nia nia choli ka lo fa ia ka ik o mai ui ia o fe ngai ke ia ri se nia Oh, sorry. Na ya lu leo. Le ai. O ya. Wo ko wa. Ya. Ko wa ngafia. Angafi. Ana na sorry. Ala me sa fa ngi ya sorry. Seni. Pengalo wako. Ka pengalo wako. E ke malanga jeme. Ya. O fe ke malanga jeme. Pelinkongi. Wait, afia. Ngi, o lan ki mel ko vale. Palu. O yo le van na ni le po. Ya. Mi ngai ri chai. Oh. Ya, o la le o mi lo malanga i Wellington. Oh, sole ka fe. Longo winga se longa ko ya ele ang ko se wari zen. Ya. Ta no fai. Ya, le we look forward line talu Wellington. Ya. Fea Wellington ngire ko ke marangai. Ya. O nga fea Wellington ni le tok te malanga. Ya. City. Ile city. Oh. So ka fiola. O ile le lo. Cousin. O lo cousin. Ai la wo look forward o cousin Gilo wo want to azen. Le kalu le post. Kaal, sole. E fai ni la totalo nga neili weekend? Le ai. Oh, o yo la manolo, Ya. O ile ngo showkas? Famui yo ale. Wala, sole. E le ela kula fai, fai vi show kupe welo. Pe o fa ko vi show kupe na nga ka le pons. Woi. E avak boy lunga il kal janga mollo mu winning kong.
Lelei, ole vesili, o aile au po ile njunu le ta alo male au te mai ta i Samoa, pole au tenia Samoa. Ile ta lo ngola ka pile va vea le sa. Ali David. Yeah. Yeah, o ile ta alo ma male manu sina ile va vea le sa. O Neverland. Ah, sali e mo ile kwa. Ioi. Oh ia, we ka fe. E ke va vea la ilunga le fo lima manta ta lo ngal manchi. Lea. Aya. O te alu le lotu. Muianga, alu mua lokunga e sa le maka le replay. Ah. Ioi. Le. O le ala waku wala o ngari Dave. Ioi. Wala o me fai de kuwa. O loa walu i o le fale o lo tamama tua malo tina matua. Oh, e ke alu e kausir ko inga malo maku. Ioi. Sorry. Ka ro fai ke rori Dave. David. Yeah. Oh. Awa fui ke so nga kango ile anko lo makua. Waidu. E kango a foi ile kango fua. Ah, mauasinga. Ioi. E sa wano makua ia vakurukupea. Wai o kere anu o ere o fuse kanka fonga e o kere anu e langa ni me maoi umatupi. Ere o se tangata whapena. Mana ia David. Ai fai yaku i fo. Kusanga le avakua le faukuanga. Ai ka ngore ku fa le ia ia au kafa. Ai maua so laki mangkua mai. Bueno. Ia, le David, alo fa tu to ina malo matua mai lo fingira fe au pe ka ngu yo. Ia, le David, enjoy your holiday welo. Ia fa penga fo. Alo fa tele le ke le ready. Boka o kingo lo ka moti. Ka kingo sta malo. Fa David, alo fa tele tu mo oi. Julie, oile ta alo malo manusina fa mo mole. Neverland. Oye malo. Mansina. Oi, jalo fai. Fa fe tai yan Julie le vala mai. Wow, me fa ilu tuang. Malo lo le fa le so so ani lo tina. Yoi. Le fa tele le vala mai wei lo. Pafta malu. Alo fa tele antu mo oi manu wia le holiday sole tai ma na le. Oi le jalo mai foi. Malaman sina se ni jele yalu Wellington. On Netherlands. Nia, oira e maru. Manusina. E mo ira ka. Ya. Ia le. Ia manu ia tele tau fainga malanga mana tua. Tau na tau va ve o le vale le poloka ile aluanga ile mole le mana wa be. Ya. Ye te wa misil tau va le nei le fiafi. Ia ona le mafua ngana le poloka le tele o tangata. Ola e oe fa tumurka pakala I o ma. Ai alo fitele antu mo e mo sia a inga manu le holiday wero. Ya. Ia. Fa fitai ia to fa so I fu fa tele ai le fana. Le ne vala au mai le so o le tamau David. Ia la alo e tausi le to ina male lo matua David. Ia e. Awa foi ke so nga kango I suka laki le anko le lo maku. Julie, ya, fa pe fo ina tanto ya se ni le la malanga tu le lo ile la mua I Wellington. Ya le wa I se pa wa ke sa mo eria. Oi vuile se nia, wa I se pa wa ke sa mai ma oi mai Wellington e wairo. O le wa join fulu ono minuto na ta le o le tu live fa amai al polkala me le think a minute. Fai lo mo le tanto se. Ya onga kanko woi lola ile ka ke holiday. Eli tamai. Fafitai. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. What's your problem? You know that not all problems are bad? In fact, having problems sometimes means you're making progress. A big hardware business moved into the same building with another small hardware store. The big hardware competitor posted signs all over the building that read, "Grand Opening." So not to be beat, the owner of the small hardware business posted a big sign over his little store that read, "Main Entrance." It's successful people who know that their biggest obstacles often become their biggest opportunities. As a smart man said, the same big stone that's an obstacle to a weak person is a stepping stone to success for a stronger person. The difference is in their attitude and response. Remember, you aren't the only one with problems.
Even the lion has to fight off flies. So don't be afraid to face the music, even if you don't like the tune. Many years ago, American farmers carried their potatoes in wagons to the market. As their wagons bounced along on the rough, bumpy roads, the big potatoes were always the ones that ended up on top. And it's usually the same with people. It's the people with bigger hearts of faith and determination who end up on top, after getting over their life's bumps and problems. There's a saying, what doesn't kill you makes you stronger. Yes, problems may detour you and take you off course for a little while, but only you can choose to stop moving ahead. Sometimes we think that our temporary problems are permanent, but if you stay patient and positive, the end of your problem will become the beginning of your new season of success. So why not ask Jesus Christ to take charge of your heart every day? It's only with Him on your side and His peace and power in your life that you can turn every problem into progress. Just think a minute. Whakamaliena o le Don Bosco Technical Center. Le pese wa whaingaina wa longo I tino matangi le lei. Le ni fo I vaenga o le fiafi. Taurunga tuaile polkalamina o le think a minute. I le ni fo I aso for radio. Tamaiti, wa tau sauni mai mo le tātou sei. Le ni wha te anti anto to umalavalena wala au mai. Le ni fo I vai aso anto a le asunga fua. Aso nafi ma le so. I le tātou polkalamina. O le antanto o e whairaka ko sei. Aluan waku, aluan tuai lava, fa antali tali la ititi po oai, ya leo le a manumalo. Ia, pachi la ia uli. O le ua manumalo, o le tamaitai ia Amy. Amy, whaiolete ma futa mai le ni vai ngole fia o le ua manumalo, vrau mai le tanto officially. Ia, a foi.
e whailoa mai au details ia na aveila i le o i le tautua malaunanga na a le afo a le Fina's Delights wha te tele tamaiti enjoy le holiday ia tātou toi whiloa i fwoi mau tau i le vai asfo mātou i ele o malanga i se mea au tau nai whai malanga i se antu ma au kila nei a lofa tele antu mo o tau tamba le lei teine le lei wa i se si la vea ia ai o makua enjoy le holiday makua i fuli e tawhau au e kesa onga ai kele e ma whaisau whi au pia maua so wa manoa li tamaiti whilo i la sunga fuol vai asfo ta tātou o lia le alofa malanga le lei o le tua va teima tua soifua Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O le ua toi valu wala whamiru tona tāle o le July wha Samoa e o le taualunga fo le dao sa tautua mo oi le so e mo le rifo i vaya so whau te tele mo le tātou mawhutanga e pe o le iai i le se fululua i le awaulianga i le wha e a fiafio aso te tasi mai le wale asonga fua e o i le aso fuwaile polo kana mele nei o le awauli mafufonga mua e whau te tele mo le tātou mawhutanga e vuisanga ngana o le tauta mali e le tātou mawhutanga e poto ala tautai e le taimi e sasi e la na vai o le ngalol polo kana mele nganga i fo faiva i le neifo i fiafio la tau mawhutai ma le sunga ia Isaac Paunga e wabe fo i le fionga ia peseta lei antau savea ya o lo fa pele o ngalue mai tonu Samoa yo e ali pa au mai fo i le fionga ya li antau e mautino lava o la e wa ngalo na inu lana vai o le ola a faito te mafuta ma Isaac Paunga o lono winga o le fo to alu le o ngai le fo i vai o ile nei yaso so fa pe nga le o langa o le aso i o le aso i o o le aso i nga i o le aso i nga o Alova tele antu manuia le whai unga lewa iaso wa ina i whanau i le tuwanga. Io e ave se paka pe ala u fie a leo le na. Se sa wala whala wala e halu waila u lima sela. Ave wha ti whanga. Io e ave le night market na nei.